asogafua manuia malo le falau manuia malo le faatoatoa i lenei aso o le aso gafua ia i matou i California vai atu ia le aso sa paia o le atua ananafi tatou alii ia i lona aso paia lona aso sa mulimuli le aso ananafi o le aso gafua o le toe aso gafua foʻi lea o lenei tausaga uiga o aso ia totoe a o le ioʻo atu i le New Year's Eve o toe aso uma ana o lenei tausaga taeao o le toe aso lua toe aso lulu ia a o leʻi ulu fale atu lenei tulalolagi ia ua o te loe muamua ulu fale tatou i Samoa ma Niusila ma Australia i le faaomatuina o le uluai aso o le tausaga fou e mulimuli atu ia lenei tulalolagi o loo matou faapea ona aumau ma nanofo ai ia e foʻi le tatuanuga Samoa ia o le foʻi ua tatou agaʻi mai tiute ma faiva tauave o le aso gafua ia feagai foʻi ma le toe masina ia a o se toe aso gafua foʻi o lenei tausaga ia i le tatuanuga ia a o faamalumalu mai le tausaga fou le 20 ia alofagia i le atua lou soifua ma loo ola ma tatou uma ia o tatou taufai maua ia se aso se tausaga fou fiafia ma se tausaga fou manuia o le saafi lava lenā ia so se tagata soifua ma so se tagata ola ia a e agaʻi mai foʻi iā te aʻu ma laʻu tautua auā lau faafogaaga ia e lenā foʻi le lagona e te faamanuia mai ma e aumaia ia upu e taumafai e saafi o tatou maua ia se toe ni toe aso manuia ma ni toe temi manuia o lenei tausaga ia e tatou te leʻi ulu fale atu i le tausaga fou ia pei ona lea ua le o toe mamau atu ma tatou uma le faitauvai aso o lea ua tatou iai i le faitau aso ma se so atu ai ma le toe faitau i tulā ma minute ia ona tatou laasia lea o le tausaga fou e faafetai le alofa o le atua e foʻi o tatou aulia manuia lenei aso ia atonu e leu iai sisi o tatou mai le vai aso sa o malolo ananafi fai tatou malologa i le aso ananafi ia ona o le aso sa lenā ia i matou leu ua atofa ia e le toe ia se tatou pokalami o le aso sa ia seʻia vaganā foʻi ia i mea faafoseʻi ma ni tulaga faapena ia e fai ai ona mea ona fai se tatou pokalame ia mo te minei ia ia lea ua tatou agaʻi foʻi lalo i le ono aso galue o le vai aso ia mo le tatou lava tautua ma le aunaga a le siʻu fofoga o le taefou ia e faalagolago ia mea uma i le malosi faafoʻisia ma le malosi faafualoa e le atua ia e mafai ai ona o tatou faauauina pea ia tatou le tatou aunaga faifai pea ia ua lava lafita faafofoga Samoa ia aso taʻitasi o le vai aso lea ua iai foʻi le tatuanuga ia le ua tea le titili tulae 5 o le taoleono ia e mafuta mai foʻi le tatou uō ma le paaga masani ia le afioga iā le ota tui vasigano le mamea ia o le temina le tulae 6 ia i matou i California nei ia masalo ia po le tana o le tolu i aukilani i Niusila temina ia lanuiga pe it's about an hour from now ia ona tatou filafuile ma le tatou paaga ma le uō masani le ua faasoloni poisa matuʻi nei ia ua oo foʻi temi o lotu afiafi ia ma faasolo atu ai vaiaiga o le afiafi po ua e mautofi i le malo nei po ua e feagai ma Iesu sa e nofo sala i le toa sa po ua ma ua e oe lelei faafetai mo limau
I le toto taua o Iesu, ua sisi nai o fu o le au pa ia, e alofa Iesu ia te oe, o ana fe au e te fia fiai, o ua e fe angai ma Iesu, sa fai ma polonga i tule tatau o ua ma wa e oe le le lei, fa afetai moli mau. I le toto taua o Iesu, ua sisi nai o fu o le aupa, ia e alofa Iesu ia te oe. Na oe matala matata o pea na oe fea ngai ma Iesu, e mawhai ai lava o na tutuma o ua maua e oe le lei. Fa afetai moli mau, i le toto taua o Iesu, ua sisi nai o fu o le aupa, ia e alo fa Iesu ia te oe. Ioe tu maulava le alofa o Iesu ia te oe ma tatou uma. O le atua ma lona alofa turi ma tagau le tagata. Ua o matou lagona le loto faafetai. Ua pe ao matou manatu. I lo turi loaina o lo matou ola mai ai le amataga o lenei tausaga. Si o matou o mai i le toe masina ma le toe vaiaso o lenei tausaga. Lagona e lava lea o lo matou loto ma le agaga faafetai tamae. Ua ua i le tulafoaʻi matou o mafuai no matou penei. Lia ma le manuia. Lenei vaega o le tausaga o no matou ulufale atu lea ma faamanatuina ma le faatofā mai o lenei tausaga. Ae matou ulufale atu i le tausaga fou, lua afe, lua ono. Ia i tē le atala e fai i nei vaitau, manuia le tausaga fou, e sui fainumera ai le sui a le tagata. Ia o le a lau leoleoga i le lufafo ma le ulufali i lea tausaga ma lea tausaga. Ai o le auga lava o au te tamae. I o matou iloa ona faafetai iā te oe. I lau i le savaliga a le tagata e te le tulafoaʻi mai ai a Ianuari isi o matou oo mai i lenei masina. Ia tamae faafetai tele. Malo pule faafetai alofa. Faafetai lou aga lelei. Ua e folau faatasi ai mai matou. Si o matou lia manuia toe masina o lenei tausaga. Ia lau fio e whau whaftai mo sili o le whaolataga na e saulia mo i matou. I ai le pepe na se matou whamanatuina lona soifua mai na i aso o te a. O le whamoemoe e te o i le sātauro i te maliu e te tū mai o le tunga mau. Whamoemoe mau runga e te toe tū e ola ai i matou. Ia o le tatalo tamai, whawhitai tele, tai loa ngai lelei. E wala au loa nganga pa ia o lo matu sosoni sili a fio maia. Tau tu olua ma au le au nanga, le a toa le tangata. Ia fio maia e te whatonu mwha, tonu folau le tautua, whangangana ina le tautala. Maia upu, tala fia ngai, tala fia unga, e tutua ai lo matu atnu, lo matu atnu fo i whaanongo longo. Ia maleanganga maulalo fai ai ona fai ngofia ona ulu am tafo launi
mata upu matu te talanoina. Ia, ia pe whaaleangang, pe whaasalmausau, pe whaatino le tautua. Ngarunga uma whai ono matu whaatinoina. E mai lau fio, lona whaatauina lelei. Ia, mawailu vi inga, vi ia oe, ai au lava o matu tangata. Mangalo I matou, ia ui mangalo mea umatamai. Le toto pa yo e ke risore li uma whaola na whamaningi ina ono matou whada o sara. Yesu o matou ole mwala awai. Amen. Ua maualunga vi inga o le tua le nei aso. Ia li tatununga o le ua tatu o lia manmanuia. Ia le aso mfua. Ua aso rua inisi vaenga o le lalolangi. Ia me se foi inisi o tunu o ro fai on talafa auto ia i o tatu tangata. Salo o tae ao ia le New Year's Eve. A tatou ilo tatou o Samoa. O tō Nisila, o Australia, o mātou e umatae au io e murimuri atu lava mātou I a te kuto. Tae au lantou New Year's Eve, ia au lo whapea lava o na sori muri vai atu ai, ia sia mātou foi folaunga. I le malo tele, ia maona territory uma. Wai mo I foi ia tasi lava Samoa tutu tasi, mani whainga malo tutuila manu. Ia ai ese taimi ese aso sali fa pena momua pitai I o swinga lava na suia nisi fu whainga maro taruai ia lepe o fe ese ia fa pea ia taimi maso ia mforinga mai ai lua ia I tu ainga Samoa ma vai ia le fentatu ese o Samoa lava ia o Samoa pe ua vailuaina I lalo o whainga whaamalo malo te tele nei. Ia ai le mwhana me sea Samoa ia o Samoa ua tū ma vai tū langa o whaingoina ma whainga malo whaapalangi. Ai o le tū malanga nuu malaunga ngana Samoa. Le mwhana tatu o me sea o tātou la o Samoa. Ia ramaya. O lau tau o masani. Tu ia e pa whaftaili o sua. Ia e whaawawina ia le tātou porkalane. Mo le nei toe vai aso. O le aso ngā fua muli le nei o le nei tūsanga o ana nafi le aso sa muli. Tae deo le aso lua muli. Ia whati tātou whasoro tua I le toe aso le nei masina. Ia ma tātou fato fatu loa I lua o lua lima, ia tātou uru whale atu ile lua o ono o lo whapena o na wha malu mai Samoa, ia au whapena o tātou folau. Au le ngā whaftai ilo tātou tua sili ese. Ele o mwhai o nei tu la fo ina, ia lau folaunga, ia masau fo I whainga malanga o le nei tausanga. E te lea mea te toe tō manatu iai ma toe manatua mea mai a Januari se ia o mai I le nei taimi. O te le loi a te oe, o ue I o e whapena e anonoa. Tele ia e maise lava. Le taimi na sa tia ai lo wola e le mea o le mai. Po le na ia I le mea o le heart attack.
Ioe, so ina taimi ma vaenga ia e whengitana ngalo fo longo le nei tausanga. I le whengofie on aruina. Ioe, ia e pifo I ao o ina tala no mai ia le whanau ma tue whamanatu le te min whata oto li ai ma le lato wapa i atu o fōringa ua le aise se a wanoa e tue fo mai ai. Ia, o le lato wana manatu. E pia le winga na o lautala o tatu iai toe temi o tausanga fō. O I mean o tausanga tuai. Lua orua lima. O le vaiaso nei te toe tō manatu ai. Ioe, e te toe mawhau ro loto ai le tangata la vaia. I lana whainga malanga uni o le nei tausanga. Lua orua lima. Mea le lei, o mea whaale le lei, ioe, o a lava tu inga mea na tatu ui mai ai. O vaenga ia. E te toe reflect I ai. Ioe, tatu te toe manatua ai. Ia le tua whai malanga. O le tua, o le leo mamo sili. O le tua, o le tai malanga. Ioe. O le tua e na te le ngata na leo tātou o ia o le tātou leo mamo sili pei o na mori mau iai ia le tupu o tawita. Tawita o le leo mamoe. E whai mai tawita. Iles lautusi salamo e luasu mato o Yehova lo leo mamoe o ia. Lono winga. E sili atu le leo mamoe ale atua mai lo tawita. Le tua o lo tatu leo mamoe sili. Whaftai o mai a ona pese tatu pese ma. Whai tuari te talo a mata o tatu roto fiafi. O leo ua fia tatu teni. Luasu minute te ele tula e lima I le fiafi. Ia, whaftai fuila I le tua le ua mai a tatu whainga loto le fiafi. Ia whangasolo fuila o tatu mata masani. Ia e pei o na whangasolo ai ia le tatu tua. Le aise tatu por kalame o le asotofi. Io e aso lulu ia le mato Christmas Eve. Asotofi ia le aso ulu iaso e le tatu por kalame. Ia ona te e fuile o tatu por kalame I le the 2nd. January the 2nd. Io e rasona tu a matai ia le tatu a unanga o le masina o January. Ia, pina o le Tom Failina e whaamatatalatu ia vaenga I o le tautua mare awonanga a le siufonga o le taia fou. I eite ala leu pisa o e fo inu si pepa ma TV ma lunga o pengat whailangi ale nei atunu. O le vaenga o mo meo pe o le atunu nei pe o le atunu e sulu ma iai ia mo meo atunu umalalangi au ina satia leola meo le pule e sea leola. Ia ma whainga wha ma losi a isi atunu ma isi tangata e maise lava le meta u militeri. E maise lava le meta u saua aina. Fasiotia. O loo alanga mai le leo I totonu o tangata Kirisiano I totonu o Nigeria I Afrika. Whauawina pea ia le fasiotia o tangata Kirisiano I totonu o lea tunu. Tua I sauaina lava ia leolanga Kirisiano. Ma tangata Kirisiano. Ia le futa tu baba ia so se mea teo sotu iai. Ia olo tu alanga mai fai mai le pise riot. Ia matau whai mai le au Kirisiano e tau wala au mai le taita I o le nei atu. Pa mole mo o mia Kirisiano I Nigeria se la vea. Tele le ola mau tele I le sauaina o le suvu. Le pe o lela toe fo I le olang Kirisiano I teimi o le afu menga. Ia o lela o lo o va ai fo isa o va ai nega le TV. Ia pe o le na ua au ngani mai ai le vasenga o tangata Kirisiano
o le malo tele o Amerika i lo latu teitai. Pa mole pay attention. Pa mole sila ane. I tonu o Nigeria. Tu te lo o Nigeria foi le sia tunu fai me vale foi tonu ai mise foi meni o tau lungo me o penga fai langi. Ta sile nei atu nu lungo mo me o le fa valea ina o tangata i le ngau inga meni o bankings o credit cards o tupe tono le banks. Ta sile atu nu faisi matu ia me o tau fa valea i lunga o meni o foi. Ia ai mise foi la io pena e teni tasina la vea i matu ainga mele io na le chichi stupena lo io na fatonu mai tangata ia ro tu alu le ale fale alu mai mo meu pen card fai mai tona e fatumu una lafo tu rola ia o le la tunga na li tono tangata mai so se taimi ala e so Stefani at fa longo tu le accent le o tangata ni a fa longo mai foi o ni se ti ni si o tato o tangata ina ia le la o tato vai tu Nigeria le lo alanga mai ia Donald Trump fa mole e lo fatu ia le malo tele Amerika ile sawaina o tangata Cristiano i to tonu io o le malo Nigeria Africa io ia lena sa lo tale le fe number one metal io scams tangata nei au scammers number one i Nigeria tama foi foi la tutte le longa se me e fa longo tu se phone call and what to le fa per o isi temi what to be e le ngata pi demand ko e pi o le wa ma so tu la fono mon meu o ani meu fai mai la ile ya te fai mele o le uma tuana e te longo fia la samo ile accent ia o le tautala tangata nei io aua ni te fa se nei sisi o tele au se ai i tangata i lela o te ilo vai ia lela ua waunga ni mai ia President Trump ia mafai ona fesoso ni atu ile sawaina o le vaenga o le lotu Cristiano i to tonu lava o Nigeria ia ona i pi ona i tala amatai ina o mai ala fatal fatu samo ia te oe ile taua o lau tu sila toa ia e mese lava le fo ile o le tatuanga ia tu ile tausanga fo ia tatu tere lo fo i poa i mea o loanga mai malena tausanga ia tatu te papa ai toa ia o fo ia ni i mea fo o le asau ma le tausanga fo la to o le tausanga tuai lava ia e te nofoa o e mafau John Mesake, just to let you know that le taitai Lokupoke from Samoa, Bishop Mosese is here for his fono in Oregon. Oh, okay. So Wednesday night at 7, faile lotu with Patele Spa Silver in Matu Patele Samoa in St. Philomena, Carson City. Ia mana ia na e awai na ia Moses. Ia mana isi faalinga le usamo i tatu California. Lea ua failo mai le li o John Mesake o lea ua o inili taitai o le kalesia Katoliko. Ia le li o Mosese katina le Mosese lea fape aisana funtanga o faia i lungai Oregon ia te lope te ufaita sana fo mai lalo nei ia maua sia vanoa o se ta ilonga foi ilonga i ana launga ilonga i yo i ana pi
feitala malie e mori mai ai ia fe'au o le atua i luga o lana iai lona sense of humor i lea fo'i te'ita'i to se avanoa lelei mo i tatou uma lava i nei LA California a moso avanoa o le fa'apea mai i Saint Philomena i le ai o Kasone Carson City of Carson i le kalesia katoliko a le Saint Philomena i Carson City ia e mo'i ia le tausaga mai pe mafai ona fa'aogā ia le siufoga o le taeaofou latou te ia se'i tatou fa'amole i tipikilo i ai ia a o le aso e fai le lotu lea o le aso John Wednesday night ia o le New Year's Eve o le stono o le New Year's Eve matou ni Amerika i le tulai fitu i le afiafi i Carson i Saint Philomena ia lelei fa'afetai le umau atu John ia le vaenga o se vaenga matagofie fo'i o i tatou uma lava i nei LA Carson Lakewood o Long Beach ia fa'asolo o Compton ia peke te sau fo'i me seni eko pau o le mea ia leanga o le pō le vaeluanga o le pō ainga piro iai ainga ia au se avanoa lelei tasi me o le fitu i le afiafi lea ua fa'ailoa mai o le awhai ai ia le mafutanga o le ai le taʻitaʻi o le kalesia katoliko ia o le sunga ia Mosese ia pei ona lausilafia ai i le whainga fo'i o lana ia o upu fola ia pi au mai i lunga o se auala whaamalie pi au mai lunga ni auala whaamalie ia le tiliva fo'i ma le tiliva ina o le upu le atua e lea fo'i au ona taua ia a mo se avanoa tatou i nei LA sea ona maua sea ona maua avanoa ia ai manai le whailoa mai ia tan manai fo'i na fa mai i nei tausaga ia fa'atalofa atu vai to e lau o te fa'atalofa atu ia mei avito fa'atalofa atu fo'i ia pai to e lau pau soifumania lo sunga i le fa'atonu ma le fatua fa'atalofa atu fo'i ia fa'atalofa fo'i ia saufa'i gapo'a e fa'atalofa atu fo'i ia Marcelina Brown fa'atalofa atu o lo fa'apena fo'i fa'atalofa mai ia fa'apena fo'i ona fa'atalofa atu ia talofa atu le epa malo le galulue ia malo fo'i le auauna ia mo si o tatou atu tafio lai e te loa mei ai ana e lata mai e oka atu sa'u oka watu e leilo lima me o whainga o tatou pai ma me uma whapena ia whatalofa atu fo'i ia Tasi Smith talofa tasi o mai oe ia whapena fo'i ia le ato ngaunga le tuitonga fui awa manuia por kalame whapena fo'i na whatalofa atu ia John Mesake ia pe ona me tatu whiau lea le Kalesia Katoliko tali vui moni leitu le pa tasi le atu nuu e tele na pu'e mai latu video e whaaulaula le whainga o latu tapo inga i le li sa moni le lei e whatalofa atu fo'i ia ngā uta whalewa aisenga suru vale maalona o Italia sia opo malo whaftai ia whatalofa atu fo'i ia ta'a milo ai seuwa ai talofa lau whionga tui milo seuwa ai watching from Anchorage Alaska alofa atu mo oe ia lena e se tana telefa ia whatalofa atu fo'i ia ke lingi peko pama Winston talivui ia marito tele o i tatou o whapea o na whelo mai.
Samuel o te na malelaina le tūlanga o iai ia le tātou atu le te mini nei. Ele i le matuala o kalame pi umala o kalame alo le sofa reile o le stona ile na te nei. No o whailo atu ai ia pe o le whailo mena whionga le li pāle mia. O tātu sangaina ia le ofisa leo ina ia awani tue nā tia ingoa swafa. O ilatu ia le rau tatu vai le watu mwelu o pengat whailangi. Le u whaasau uma toa 5 se fulfia. 5 su tolu, 5 su wha. Le a whainga o ilatu lea ua tā fia nei. Ile whatpui pui. Ia ona o le tūlanga o rates ia po so whainga leo fo ia le na mauai ia tangata ia. Tō fia tangata so tilo te fia. 5 suiva. Le ai 5 sufa. 54 men and women. To se fulu maratasi ia tamaitai. Sfutasi tamaitai. Na fiai. Fast suiva le matua ortina. 49 years old. Le tina pito matua la. Ai se fulu iwa tau sanga ia se tamaitai au pito i titi sa afia i o sofa inga ia. Le ala ua tawhia uma le whatpui pui. Ai mo le tua lii tu afia i la. Lima suiva tau sanga. 5 suiva tau sanga o seni. Tu se fasu fali. As fuma tasi tamaitai. Ma waila fa inga 5 se fulu matfa. Fasu fa masuma tasi. Ia. Fasu mareiva tau sanga le li matua. Le tane. Por se tamalu. Fasu fa 5 suiva tau sanga le matua. Ai se fulu 5 tau sanga le titi a pito le titi 15 years old mo dia fatasi atua mauna matua o le mem tau tia na le ua fasau nei mo dia fatasi atua mauna matua ia le li pito le titi la valia na fia ile to 5 se fulu manfa o ilato lea ua failoa mai mo wai o se whainga matangofie, le foi ua te mai nisi o le ita pipi, a mesiale se li foi le oi foi. O tiu marumatua. La fai mai na tu susinga. Ma te mai na te le langolango ina, fai mai sio na ia manatu. Ua whaatasina i ngō le atunu. I nuu mafioanga. O mea li fai mo moe lisi vaenga. Na mea pepe se fai mai o le ama le ale eisa. Ale ai masenga luenga fuile le fapea ua anga ina na ya ai mai le tu ele to fa ta fa disme fa penan fa ya le la ua tura mai le malofo ele to fa ta fa le malofo ile tinei o mene io ta sila le va en o le tinei o le fa la wi loa o swafa o tangata nei ai se o lona tau le la ua ilunga o pengat whailangi ia nisi fo i o tama whanau o nuu nei, mawhioanga nei ta uai. Ia pe o tele au nuu, pe o second village fto a fia mesa vai. Au le tele au nuu, o nuu tutaulanga. O nuu tutaulanga. Ia o whale lau niu, whasolo mai ia mota, whasolo mai, pe o nuu ai common village se o lea e ta ua i le poti lea. Ile to 5 se fulu ma le fa le tangata. Io pe ta i to fa te to ni no tu taulanga nei. So ia te wala ia o se mesi o level te tau o na faile faina. Ai sea. Langa tasi le mea leina le pe io ila. E vava aia e no o mafioanga. I tangata ia ua fia tu suafa. Vava ai mai lanu e leo tangata moni o latonu. Le ua whaalau loa i lunga o latonu.
tasi la le mea sili o na tau. Ioe, na ono la io nu nei, sa ili le lei tangata nei, ma fai engi ala tu whaasala launga. Ma wa aipo fea tonu le a inga le o tu tangata nei mana no foi. Fai iei se whaasalanga tangata ma a inga nei. Ioe. Le tau ala mei, o tusa o lea whato a tu le mise ma lo, e au le lato wa ai, i tuli man uma o me e ono ta fia i whawhitauli nei. Aisia, e leo ni tama i whawhitauli. E leo ni tama i whawhitauli, o whawhitauli matuao ngā onga lama. E le ngata ina whaaleanga inai ma whawhau le whaina mai a watu le li poti, te le lopo leo e po whanmai na sa wale li poti. Nena ta ua mai ele tama i ta i ele li parmia. Afe, siria male afe tangata o leanga unu. Ioe, ua whaaleanga ina ma whawhau ia ilunga lava o le whawhitauli pei o na o ta ua. E le mawhaila ang tato, mai whai mai le te tau na whaatasi. E whaavalevalea manatu na. E matua whaavalevalea le manatu na. E le o le kau valea, lan me e sili na tinga, le tau valea pe sili na tinga le afia i mei. Le afia o le atunu ato. E le mwhaila ang tato mai mtua inga manatu whaavalevalea whapea mai. Ua whaatasina ia ingoa nai tangata. Langa le upu le amai. E la tu te le langa oina ua whaatasina ingoa nai tangata e mese nu uma whiona. Mese fo e kalisia. Au whaafeteia leanga o le tualalo le nā a le whionga le lipale mia marka peneta. Ile ofisio leo leo. E pau a lona o le mere sau ni. Pau a siona whaale tonu le amai. O le whaalau i loa tangata nei. Ai le sau e lunga mali leo lea na informinga le ainga. E o ese le la sau ni o atu ia le official leo e whai leo sfainga. O le leo sa tau sau e lunga o i vanga lea. Tau na sau e lima su whape lima su limai tangata. Wha sau e lengo le leo sau e lengo na nu o na matua. Ioe. A o tato wolo i mea ia. A wane i eise si whapele a sau o le leo wha sau lunga lon sofa. Tato ese maleat fui to inga me whapele a le ta ua lon sofa ya ma le. Ua tatau na ala na o e whai mea ia. O lo latou loa. O le atu o latou ia malama samu. O le atonu whawhitau i le whengai malatou. Ai mai a whapele ta ua le ngō ono le amalea. Lala le winga o ia. Lala winga. Ele ese winga. Ioe. Ele ese winga. Ia na abele ngaka ka loka li loko. O lela ua langa nu umawhianga ni e tele na o toi tangata ni. Lela ua ngā whameis ni sanga tele ele tangata na matonu. Ele tangata na matonu. Langa fwoi lela fwa akau mawhifiki a inu. Aisia. Uka o koe lingonu. Lesi me tau i malingo le kalisia e loku a. Pe loku e whakasa. Pe loku me kokisi. Pe loku a malea. E te taua isia. E le ngatala ina whai e ngā ruenga le nuu. Whai e mga ruenga e kalisia. O ke le lope lo loku i ngā kapea. O le makua i ia. Tune e whai le special mass. E Bishop Mosese. Only for all Samoan. From 3 matanga ruenga. St. Joseph, St. Anna, Gardina, Catherine of Torrance, St. Philomena Cross. Ia, whaftai. E whai, i le tōru. Lea le teimi whai ei. Ia, lea lau whai roa mai. Samoa, tato uma, le whapea mai ia John. E whai le special mass. E Bishop Mosese. Only for all Samoans from 3 tanga ruenga. Ia, lea le teimi. Ia, il fitu PM. Mo i tato uma e interest i e lo foi la o waia. Ia, walu le pōra so lulu fitu le fiafi. Ia, au te alu ina au te ioe.
pe fa mantunga ai ia ona sauro le fto a fail me le no winga fito me umala por kala me le fiafi ia o walu lo sin filomena tatu malaba e fia miti fo ilea ta ia John malie e pe o le vaenga mua na o tua si fonga tai o fo ma fai ele le recording na ono tarsanga mai ele patele o si di patele sa mo sa na tarsanga ina mai ia si fonga tai o fo e fo e recording ale me teme o le fo ma le teme COVID-19 ya po la ona teme mun muri ma di la ngai te e lo mata muri me fo le te utua ia ai le o se bala au dia fa pitoa io e mena ma di el finalo ele uso le ya me te musu fa pio so vale o sisi nga ututu ti ua la tua dungo o lo ta ua vale le ia ai o lo ia ila tu e fe ngai ma me ni ti o ta penatu ia me fa pena ia fa tu ele fa traine tonu a cham fa mole ia ola fatalo fat fo ia o lo faiona i fatalo fat fo ia cherry palongo ia sau faileta ia manuia taso fo fipe se wala fatalo fo ia teio tavita o lo faiona ia pamaniatu ia le pokalame fa awau amana ia mata upu o lo tang fiai fala au fasaina ina ia sanga le mura tunu tai ia fatalo fo ia mane pauli pati ole o survale malona ia mai tato uma o lo o baba ia fatalo fo ia Italia ia lena tau fai tato malava samo pe te katoliko le ava noa le e mauti noa ne te atai la unga Bishop Mosese i lungo TV io o se ava noa le leila ni te alu te whaatalofa iei ma pu e se ruata pea umar sauninga pea uma ia le temi o le misa o misa fui o whasamona le mes tian ia na pe te lotu katoliko tatu fai misa whaatasi ai i le tu la fitu le fiafi o le solulu solua solulu io maua na vanoa lelei ia tatu te whiro ia malefo i taitai au ngā taitai malie taitai io e whamaoni i te taitai ina foi o lana i lona vala auina ia no ta sawale i le mele langa e tapena tele sa utala i le mele langa leua le ngata ina wawa ia tu pe o leua ua mai ei manatu o mai manatu o e foi o nisi tangata i o lato nu u fai mai ua ta walea o lato nu o ta walea e nu mafio anga i tangata ia ai pe ona o fai atu o se fainga le leilea mo ura vai io o se fainga le leilea a tonu e feso soani lea ina i tam fai tu i titian mele o le famtalanga i ele o toe ma le limo le malo te mine e mese la vai meo me io fala fa saina mai a wai se lau lima se fulu pasene ia tatu agunanga el tua lango ina ele tatu e o te matua i o fa se ina la matua nga manatu se o mai nisi ia te pira o se li o tiu malu matua pe o le ona o mai e pe ua ta udanga ina i ngo tangata ina ua fa lau i loa i lungo me oi ale tau i o le fai me valea fai me se ioi ia okay
lei le John pei tau ilili e tāua le whaamuamua lea ua iai le taitai o le atunu. Name and shame publicly whaatulafono. E pei fo'i ona whaia i le vaenga o sex offenders. Whaftai i le PM, i le Prime Minister, ma le whainga malo i le nei i oe ma le whaataua. Ua tele taustanga o whaaleo nei vaenga a o lea whaato atu la i se taitai na te whaamuamua le saunga le mu o na tangata whaftai. Ia whamanfia li i tausang forward i lau fionga le matua, lau sunga tau irili. Ia, se teimi fo i toe wheloa i matoia e mai ia le nā vaenga o le tapu kalame. Ele se sere manatu lau au mai. Sa moa e pe o lea whaato a fau le whainga le uwhai ina ua tūla i mai le whainga malo fau. Tasi la le vaenga e whesoa soa ni tele i le whai atu soia. Le ase senga o mea lea ma oe malau whanau anga o lo soia i kamiti. Ai le eise me whai i kamiti. Ioe, e o inga mako kua whai kai kōrua. Le matua le ai maseme. E se ar whainga o kamiti kia palangi. E se whainga o kamiti kia Samoa. O Samoa. E whakoru long soia. Kau alo malau, ioe. Ana nā. Kei whapea uman me lea. Lea ua vai atu le malo fau. Ua lewa ngai Samoa la isa. Ele se isa fau. Marijuana ngulai kiki mai ya ua lako marijuana Samoa. Lea o makangira whainga fau. Al mele ngai ai. Soia sunga. Soia sole. Ngā le soia. Ioe. Pauanga si mea ka kuwhainga malong whai. Ngā le soia. Kuia. Le ai mase move forward and do something. Ioe. O le se senga lava na. O le se senga na whainga malo. Lea la utula i mai le whatuatua i le tusa mo utasi. Ioe. O le action le metaua. Ele na le fola. Whalua longa whalua soia, toru soia le ai. Kau elo marka. Ioe. Nga. La fia kau sa. Nga le soia ka ko mele fai. Ioe. Ai anga o si soia e fai mamou. O le mane ko isi ufasamu e kau soia. Pea kau so lingo soia. O lea la ua o mai i le fionga i le minsta o leo. Ia po le sunga la uli le mani toa. Whaaluan whaatorun soia. E le uek le soia. E le uek le whai atu. Stop it. It doesn't work. Lala me whai. Ia le whaalala atu lo le makofu. Whaalala atu lo le makofu. Ioe. Ele le makofu ai kio vai me o aku le lua le wha. Le hana le wingo tala le lua wha man mautofu. Alwa kulo ma mea ia. Mea ia. O lea. Ma kua amvea o whatpuipui. E am leo. E le toi o atu fua leo vai o tō. Ioe. Ko kirikiro la o tō. Awa le man whai na sau foi na latu foi le li foi le sa latu i nei le li o iken kai. Nga lak man style le ngi. Style. E am leo eu ai. Ia ai foi nem kawi foi le sike me awar ko foi ni fanga leo. Ioe. Nela u kau aku le malo fo. De ai ele mess around nela o le o tu mamo me fana. O chile leo talu ai fana suru puru leo. Fesili o angi i menga aku malato. Ese me o fata na o malato e tali e pufana. Io. Ala sanga kau siar ka ko ngi fapion. E vai ko wa mi vale ka e faianga ku la fongo ya mama. E o ke fa sa ole wa lava wa umma de time your soia. Wa umma. Io. O umma wa fa ngata time your soia nga akili nga mi vale ka. Wa langa salo kala langa foi na vai meanga se fai ka ko
e nga pauale nga fe mea soia e pula ka ko oso le mele fasa io o to nga mele o lo mau i wa nila le foi la o sui tu le kia le o sui le kia le malo le foi wa langa la o le o te ata o le au ngani ala tamo tiu malu matua mai fea au ngani tiu malu mai fea i atu le epa ma le hita pipi fai mai e karsanga mai i Amerika i a Donald Trump e apa tu Donald Trump i Samoa o te atala ua pei o lefa i atu le epa e pele i atu le epa Donald Trump io o elo voi Donald Trump o ngangi foku li mangu le malo keleni o ia fo ia tatu tamo papastui stui e ka kele i Amerika e ka kele ko inga le i Amerika a lela ia ungani tu ila na tamo ua pei o le pele atu le epa i Amerika io o fala ie tu tilo uma i saunuanga ai fo i atu le epa nga i Amerika e matua le fia le to ina le malo tele ni ita tele to ina tu le epa i Amerika au lela ole afe mai saue io e saue ia ole na so ia tatu te ua fai tu lo le malo se fainga ia tu i titia fa le tonu ia o ane support o ane pa ai asia le mafai ono tatu io ele kilo ngi de melia o pinga sistema ia le nei le pito fa ngai tatu o sa mo la vai ia ma le disciplining o tatu tangata misam ile fa pe la le watu tu la fono pa langi mata mo fai lo e discipline tatu na tala na le wa ya wa a fai tu fo tu spa io le fa tu spa ia te tau tatu vale fa me le fa pe a mata tala fo io ma fo ngam fa tanto ai samo le e lua lo tolu pu e le falongo la le se fa ai tiro la il melo fa le system lo fa ngane that's exactly the same thing io ele falango lango tatu na le fa tu baby stop it my baby io fa le umialo le fa solo nga makua le baby fa sanga malo mar pipi fela uro mamaka yo wa fa ngai le fa penar fa yo sia mi tato e fa pepe yo na makua pepe fa sanga malo mar pepe fa do mar fe au maka o yo ele wo ku dai mai se malo ele ngata ina au mai forfolanga ai fa tau no forfolanga lele mamma wana utara no mai lo fa pe mai malo e tau ona tu lunga i ngua o lato pa ai lo manu mai kalesi lo lunga wa o tau tai lunga o penga fa ilangi i fela ngi kanga ka sole tasi tangata lu tau i lo o tangata sa mai vai moso tasi la nu ta pe fa tolu ena ta utang tanai au wa ai tu la le fa ai o tangata e sau se tasi o ainga o oina le leio na tangata io o te tau ia through marriage fai ia viali Dr. Viali viali na ye Dr. Viali satu paitea viali no vai atu ron fai una viali o elingo momua a o viali e fai u mai de fio anga vai moso o foi o inae mai ainga so te $1 fa fea o le ainga e tupunga mai tangata le leia o ina le so mai i mana kama le so mai i le si le limas futombe oi le ngor tangata ai le o viali lon fai mai le fio anga vai moso io so e sere io leo mai manai tangata o ainga le leia fai do mai lunga
a whalongolongo mai fo lale ainga lea, pe whalongolongo i Dr. Viali, Dr. Sapaitia Viali, Professor man, au le sau i tangata, o lona po songa nephew, po lea, au o tatau o na ngaru, lue lo tangata ni manu ni, mai kalesia ni, i o latu tangata ni, ai mana tuafo, o lea fato a 5 tolu tangata, lea ua loka ni le mea, e sau e mara 5 tau sanga, le matua, maona matua, mom and dad. Le mamau atu te le lopo i tu tonu o to 5 sufalea le faia onga le unga li faia onga teachers se fai o tangata e o ia e o ma fa tonu ata tu fana o lona wingo ni tangata a o ma meo degree holders, they are degree holders e se anu fatu fa penalo tala leanga o tangata o korisi le faia onga Faftai Anton Viali. E sau me mos. O ina mai le ainga le. Yo. Faftai sa mona ngalo sa o le linga Anton Viali. Ia o tu lo le ngoa e tu lo le lo fa ngato le ainga le. Lango le ainga tama mai at no winga e le fuita ia si tama ta ile sa CEO Avalisa Viali matafio ya masalo po so nga nephew le ile po so na wala tau al fa sau ngoingo wala tau al fa sau ngoingo awa ana le mai nei e o a loka ma mai pe ya celebrities fo ia fe so lo tau langa ile longa loka o I fo ila e te taua ona toe si I tia I lunga tausanga o whaasalanga o tangata nei. Ioi, whaalua longa loka solo akoa. I le drugs hawa. Ioi. O isi tangata nei. O peu whaia malato me fifia konga whalpipui. O peu fia ala tu e nofo I tono whalpipui. Ioi. Ia. O leu watu tatu nule tula e ono, ia masalo to tito mai ia le tatu malo. E ele si tele i o mata pui o te fieta no te. Tele lope te lango ina tala le fai atu. Ai te tauna sau e malingo le leo. Tauna sau e malingo ma se ata, malona nuu, ma le me lotu ai. Tele popole fo I me e kalesia mai, pe sau e whakasa, pe sau o metotisi, pe sau katoliko, pe sau mamona, au mai umairunga. Se ia le ngata ina ngā lue ia fioanga, ai ngā lue fo ia me kalesia, e sa ora tala pele. E o te whanongo tulo e whakasana, se le ora mai lunga, au mai umairunga. Ioi. O ta fia ta ita e whai unga le parmia ia marka peneta, wha alau I loa, ia se iwa aila le vavao ni lunga. O ka ke ia roko mea kusore sau mai ngō tangata ka ke kau iai. Ia, natu le o mai tatou paanga fo I mare o ne aso. Ia, tau fatu. Ua, mai se ngā fo I le to e wheiroa ia ono le whea ngai le tatou nuu ia ma aso malo lalolangi. Ma whainga malo longa o aso malo lo. Ia, o le fuila ua to e ia, e tua fo I nisi me le lei ono nisi fo I me siri o da lei. Ia ua lava fita whafonga le tatou atu nuu. Ia, watu ia le nei ava noa leota. Ia, I lau whionga I le lupe whaalele. Ia, se I e whatara wha mai ma, whaewa mai le tō wha. Ia, ua fita whafonga le tatou atu nuu man whaarwalu. Ia, toi mole atu le whamalo ma le whaaftai le atu nuu. Ia, ma se fo I lau sunga I le
ele fai pokalame o lo whapeo na whaululu e ta pokalame nei fo iaso. Ia, whatalo whatua i tupu mai, Samoa, ai mai se ia lupe whalele o le atunu o lo whapeo na whapaulia i so se i tu e fia o lo langi nei, o na o taua suina o le ipo leola. Ia, tama foi maingo, ainga foi matama. Ia, ona utaliura ia le whapea, ona taluana whai mata pokalami. Ia, ele i whaailo lawa fo ia lo fo tangata ia matulanga fo ia tātou me whai. Ia, e matua ia mango, lua si uwhanua le aingo sa mali atoa. Mai le pali, mai le ati pali, ia, nei loa, le alalfa o soli. Ia, whape foi oe, tu le pam se yuli. Ia, lau sunga le mali atoa. Ia, nau ta yula ia le isi. Ile alo lupe angai oi, inisi foi o. Ainga foi tau tupu foi ei lo foi tangata. Ia, iai oi. Nongi a manu whape foi ta mapua. Ia, itu ainga fuata. Fionga ia te whaeono, asim patu. Ia, ia, a pe o nei, bel nei, ta ke mitai foi te tala tau ia, ile tulanga lo iei foi nei ia ta pokalami. Ona e altala foi le Samoa, e to fe ala, ia, whape foi se matou foi ainga la tau ia, tonu foi ina ia pia, ia, fio el se montafa, ia, le whartonu man vainga lepot foi whale o Salvalas, ia, whape foi ia, alon mali atoa. Malia. Ia, a taina ne foi ia, a pi tau foi ia matou i o tātou aia i anga i le motu tele i salafai. Ia, la ngai whainga tau lo niu ma le suol tangloa. Ia, taito ma leota, ia, a pia, ia le alo tangloa. Ia, talofa tuai ma whapea na whapai tuai fo i le malu tātou atunu. Lo whapea na whafungfunga mai, o le vea somole muli nei o le nitau sanga. Pe o tūlanga na walai o na watu whapena i le teimi nei se vaivainga. Ia awa langa e ailonga e toi mosin teimi o le nitau sanga. Ia a lela wha mai atu ai fo i matapo kalame fo e alna i le teimi nei pa o le teimi wha matafi ai. Ia a leo wailoa lo o lupe tātou maftanga. Ia, olau toi pa ia tulna i whataro fo o umona e au i le amtanga o prokalame. Partai leo ta, ia o lea lama ua e o a i banga uma. Ia e moni au, leo ua tai le toe aso le tapo kalame wha le tausanga. Ia ua tātou i whilo i whila i le aso rua o le pai aso. Ia leo atu iei ua tā ua sui wha numera. Ia. Ia e tatonunga, ia o leo ua e ui ala ina whoringa mai ua umar tausanga. Matapu uni e tusi a company, ma tusi le au sui tusi man. Ai le to tapu puni e tusi au faitala tatu. Me mea oro tu le mai. Ai le fafte o le e fa pa mai li tatu nu. Ia la ofionga le ota. Ia ai ia te tonua ia ta fai me fa solo. Ia ona fai fu si tele. Te lo telefone tapu e ta pena mai ai. Ia la tau ta whinga masani ta whera whai, a mata mai nai sem tau, mai a tau, ia la tau pena, e se o a tātu e tanoina, ini tā mata upu. Le so a mata tuia, ili mata upu lea, o le whapea mai, pe o whaisi umi atu, te atu tua vai asona au mai i le parau vale foi le atoina. Ia pe o loo te au mai i lunga e le fionga i le li minstawa. Ia ia Honorable ia mai ta wai pio le fa pe mai I lona ia ina fa sanga I leia o le io o tu le tempo le break le io o tu tempo ina fa ia tu ai tono le o sia la io le manino le ai so le e kala pelo a me ko ke fa no tu ia
lea la mai le tangata sa iai to ton sa whafasanga mai whasanga atu. Io le foi lana te mautinoa mai au mai. Ele se whai unga na whaia le whong whetalai. Ai le whapea se tangata foi le kukelo lea o ai ono o professor. Io o le tangata o whela au mai ele o ni mana tu whapea o lauia. Ele se lauia ku kusa makamano lea. Ea lau kau kingo le lauia o lauia. E pipero papastui. Kakara oi foi le se ka ko ia fea la varikula. Mana ia mele o to e mai ele minister o. Ai o fu. Fai tonu o le minister o. Wala o nga ia la fai ele. E mana tua to inai ime. Ele leila ile fa longo tanto ele fa longo o. Ai o minister o nga la ia. Ele fai foi lá alo se tala minister o. Langa fa tai nga langa la ia le o tu o ia o nga ma le tio vo ia fa pea o nga mai taimi o ia vanga le. Fai o le kelo o fa le o nga kapungi. A le tele fa le o nga e alang kapungi o nga o fa le tonu mele i tonu o i fa le o. Pa wala me ala ori ia fai. O le fai o ko nga fa galanga fa pa kau fa pea ma fa le kong fa pea. Bale ai le o fai fa le ia fa le o nga ma o nga tamiti. Pe o tulanga na ila ua ia. Ai pe fai fo i fafo pe fe fai. E le te tawa i si tangata matua fa pe o leva na i tono to finga. Ia ma o le foi na pandemia. O ne ia fai in tala fa ula fa pe sole. O tau sanga to ina o maku. Au te fo le mele o ia nei sole eli e alwanga i kua ali o papato te mai tia o ngala iki e o e fai a o nga ia la iki e te milne. Ole ele ko ia se alofanga o meu nyauso no fionga le ota. Le la uta monia sa o le lego. Le uta tala ia le ia anapol ai ono o le minister wa on. Ole pole nga mawalunga na le foi to inga department jan malo. Ia o no fanga o ineta miki. O se whanau nga sili ai le mele. E lei loa le tamalo own apu an se. E lei loa tamalo admit ia whatu e se mai fu le. Ai loa polea po fea la vai kami ia ia na pepelo. E loa umatua e lo langi wa pepelo. E le ngatala ina pepelo tamalo. Ai no famatua ia pale mio sa mo o king pelo. Lela o sau nei le tangata e siliatu rona tamai nei loia. E siliatu na tamai nei lo so se sia o lana no fo o lana vai. Lana tala la fa in mene. O le o tino eyewitness. Na fela fola fo ia fa sanga ia cross one another. Lela van fit in 3 minutes before the break. Se vai lai. Ai ese lo fa no ile tala alto ina len fai talwa ia. Ele singa interview nga mai singa kama ia le o ngi interview ese le leanga o ia to inga tanga fai fesili. Ele ni fesili e atia el malo. Pe atia e se tangata. Au fesili tau fa so ina ia fai mai tala fa pa tau ia alto ina. Ia. Ile vol na fesili te a fa mai tala alto ina. Ele o ia se tamaititi ia son tama. So le ese lo fa no le ile to nga me ina u fa tu na la fa il tala le sauno nga ala uli mali to nga i o ile tupu fia. E fa mole fa ifo sa tala ia il to ina le ala to ia mapapatiso. Ala la u fa mal to ina. Ele o ia se tamaititi son tama. Ele o maual to ina le mea na faa tumu sa mo ia tia. Na bea o ia o tama o le tumu. Ono o ia o palimia. Le nga umalawa lang palimia. Le ai masisi ko ya mga yanga nga bea ia fa. Le la o ko nga mea nga walu su e solo mo meo o public
media sia. Elo eu so mai lunga. Foi me yang TV1, TV2, TV3. Ena sa pule aina ia le vitamin. O ina sa te teo na malama fo i tangata ia supporting al to ina le. Nala ona ta ua to ina. Onga ole office name le felwa i mga ia te mina. Toi pau ole me le felwa i mga ia te mingi. Ole MP o i ole member of parliament. Se upua ia i se si whalolunga ele wakukusa pau wakako. Tino. Ya, ole launga kamaro, kaunta inga kamaro sko le fionga ele pale mia, ele baptiso. Ya, me kamaro ave ko ilo lomi ia lo lomi ia lilo mavae ma me uma Akirola, esa oila le siko ingang wako failang komeng. Me vai. Ele pare mia ko ave ngai ele papa kisho. O ele pe komeng. Isso. No vai ele komeng ele skanga vai no atale. O atale mana tua fo ia meu kangi si king fuat le mga anak ni sila anak ko ulit malim sa kama kangi daling kangi pen may kalo fay si kama wan wali pit komenga olay no mafau umadiwas yung kamay di papakisuinga ito tinga Yung kêu coi cái email ngồi coi ngay ya mấy cam ka pun vanga le wa kan mo mai ide uri sa no ngale admiska ya pe ole tulangal na ole tele nei me le tupu mai matala ya to ina fai fallinga mai o tau fa so ole au fai facility foi le si vanga le no mo atu foi le au fai facility au fai facility le mele na fai le failo inga ale palmia ma fai aonga ai au sol facility fai facility le vo le ka ko kengela po vo le nga kuri fo ko faro ki ai au sol facility la po anga fai mai po sa o lea fainga leang fai failo inga le ko interview fai before the Christmas Eve ia nga pe sa o lea failo inga leanga fai le palmia ma fai onga ke lo fai onga la go if sila go ye all le ke lo fai onga la na ye o le il failo inga le ai la e kali al ko nga fesili la nga fa pena le la sa o lo mkali fa vale al ko ele ni kali la foi le atia ia le atunu pe o lan tala le foi mai o ma ko ngai al malu o ma ko ku ala lo ele ku ala lo yembe ave mai ku poise se file mu o le akumu u ngame se vai ka ave makala asile ele o sa ole le nganga o le filo inga o le campaign ole foi me o campaign ale al palmia la fai o ya ko campaign o la palmia ka mal sa campaign ai me o la palmia ka mal o la ka mal e ka u o fai a on ai trucks fa ma vai mai alo so sa on po le o ai me le quero que fai a on ai peva fenga ai le peva fenga fanga me mele que lo camaro engalo camaro soli engalo camaro la par miesca mo y es going on la engalo ya la fa peli pe pa lo ko le fa ya campaign ai sur o fenga me o campaign ara fa mai a fai se fongo e fai ma foi le ola e kau fai mai ola fa ali le fia kanga ko ol palmi o que foi ko nga kali
O so me lo ma si fa vale aku mal. O e foi lenga O e mera mali e kele ai kalir ko ele si kalir ko ol fa mai ol fa kongo ka kai faile me ai lengi kupe sole o nga lang o ka lang nga o kupe ala ma fo ye ko ingali i me ari ama ya al fai ka kai faile me ya ai lengi kupe fa king oi me ya ai mai o me fa folinga mangi me sole ke o tuinga elengi kalanga e tia ele tunu ngal polo me ole bebesi ole tunu la le mautong tanga ta fo le la alu le sin fema so se ole fo me kule poi o campaign le fo nai ka fo ie la e o ala ko ie o kala la vai foi mai o kala fo ngai ka kongo esele le vai o tulanga le ngai ngol malo mo ka fa pe foi ai ala ma kwa le se la kwa ngai o malo ale folinga mai ma kwa vai ia le se ori ia nga vela nge kongui i fongo fa i fongo ia ale wo haku ngei o ma mai le kusie eu ese male ele lango inga le bele ole fai o interview ma oi ya ole me mali ele te baba i li fu fa no longo le tatu malo ori kua inga le kua i ka malo fenga malo le ke mingi u fe va i a inga pero ngana le fa inga nai tu le pa ngana i le li pole ale kula i mai ala u dim na fenga malo ele fe va i fa pele tu de ai ma se ma fa nge o streamer o lana fa ia inga malang ko i lo popo wale ngofo le ai le tu o so ku faile me o se kanya u ka o ke ile tu wa lunga tata o le la tama o lo ti mate de le la yo se kanya ka fa ma ku ma kri pa ye engalo ya stream la tu uma ye i pitole a me se la lo so ia le lio o li monitor mai pe o la ua ma le packing to ina au ki o mai la kan anga po o la ua ma fontoile tanta ma senior members ye le la ua le packing to ina la tu ma fo o pauaro tangata pito ata mai al pale menia Samoa yo ma mai ela tu inga fa matalanga le ana le tu la mai la u le malito mala na vai mal fa tu ele tu samutas ele ai ni me yo femisa yo ai ngai tono la tu bueno o tu sile lima ai la tu te lo le leia o tu le mala u e to la u ia o le u fa pe ai la tu esia ana faia ina mo le tam fai mai la tu vai nga modis o le la tu me fa vivesi la tu yesu ese la tu wala ia tu mo ese wala tu tonu e fai muta yo sam simple se te lo coração vai na matua i pa tonu ra vale sa mala le urole ole fao ile bele wa sa no ye tule ana le leila tu ai mo sala wala la ko lem fong koe oli bongi ma marcoing anga leila ko ele pisa fa pele tu io se va vai ole o iale palmen le fi ngau palmen i melili io ole fi nau iale palemia male marcapeneta i mea e atia e ima ma mea e tauan fa lea awanga leanga mai la vai o la ko paia inga le ke le traxio ale o kuwa i umai i le il vai ngale al fast ai mana tu ola tona a mata mai le tele o le mele sa ko le ala wa o mai temil nei o le wa mata na su engi umai lungai el palmia male anga fa pela ele in baba foi la to i meni e fa o mai umai support e fa pe mai sa ale kongu ia ba bai lai nga umma kula bolongo ai o so fa inga ia le o mbo uma lima su fa ta tai
O whenga ia tangata, o whenga ia ingi me whapenga whai kai mio o iken malungu. E whea loro la iken ngā fu. Nga ia o ngau sa whainga le ngā lua ngai oi, lesi tu o Samoa, o Upon. Aolungu. Nga ngau sa kamai o sa whainga fu, lele ale a ka milo ai kongu i le mea. Le la o kasi ale o so ngol mele. Ia e maua lima sufa, toi mau mai mwhai au. A whamtalanga le sa oi. E eilo ia i tonu i. Really? Eo. E eilo ia le i tonu i, o tangata mo lungol malo le i tonu i. Le lima sufa le? Le ai to tonu i whataunga aisa lea, mwhinga aisa lea. Lea ua maua ngai kama ia a inga ia matangata ia e whakau. Ia a kama ia. Ia pengar kai se lau ka la i lea sola awe. A kupe ia le puse kankangi i o whakau. I o istangata le tangawhia le aisa. A la konga le sa wale so mea ia le awe ingi whakau i kankawo ia le whele. Peke aia le aisa, peke ula le aisa, peke ula le a pele aifu. Aia involve i le process leo le mele. Ia le o e whala le stata tau an roka. I le kaunga nga e whawhenga maua ia kaka koe ngā kupe ke le whapea. A o Samoa e whai mai makikiwa. Ola winga i leo kanga kalau ke le whakau. Ola wali ia i runga. Ia ke sile fia foi le ota le nature le mele o le drug. O tangata maua tupe. Ia. Vai foi nei atu nu e kau kuli ala o drug dealers ma au milionea. Tangata mau ia vai foi iata tifanga foi i pio le Scarface. Ia. Ne tu ngata. O leta na o mai ia tatu i tu ai ngata ngata. La tu ke faian mele. So tangata la ia le wa molia. Pe uma to te ala pushas. Ia. Ia. Ai tau lana tau tala la pushas ia. Tau la ona tau tala tangata nei. Ma fai e nu alu fai lo nu ma fio. Fai e kalisia. O e kau kakala mo e kau kanga ka kongu ia. Fea mele a mai ia o komea ia. O e kau kakala o kongu ma fo. Langa ale maua kanga ka ia. Main people ia. E whengta foi o na e whengta foi na tinei ane mea. Ai ta tau ana matua i wha masino leo kuleia. O ai kongu le sau e supply leo wa sau mo. O ai ke whenga rua ngai. Nga fsidi atau ave ye. Oit kanga kare ngai. Oit kanga kare o mai ia ki o mele. A fai le o fai ia i sa mole me o fela ki sau me mele. O inga makua ia we. O inga fa ki o i ke li poki ia ave i kupe pe manga fakau. Oit ke leo me kula me me. E tau wa ona o ke le ape e lang lang inga le mele o fai o le fa lawi lo ata o ingoa o nuu e mai ai ke le lope e langlangoina. Makua i langolangoina se lau pasine langolangoina o mena. A whapefo e asa uisa tol mato ai ngaina. O te tautara sa atu al taimin nei tangatana. Mana e ingo vai. Ele mwhai ere peo alta whamtalanga fo ile si fo ta po kalambe na whai tua ile tina le ana ala koalang kama whanga le tangatal peng. Ai ave kupi. Ia la kor kama ki alu kua le il farta vale sa ungi alu lok. Ia manto e kalesia voi e se mai matatu e asnata tu. Ia lo lok. Ave ko le lo makua. Ola sa ulungol TV mako. La sa wele ko kama ki. Ole sue. Ia vi sa le tinai e i ol falleoleo. Olang kama le ngo foi kuol fale. O mai ale ole va ku kuol ol fale tina. Ole to ainga tangatal na le to na o isa mo ya soya. Pe olo wa kali pe a lo fai. Alo ave le ol falleoleo. La mele o il temine. Solo mua il awali ia. Le ko kongu il palmengi. Fai mai ele ka kaunga mai aka ele ka kaunga fai lo sa fainga e ka kaunga ma ai le
ile right tol tangata la to ia o fe o inga rights pa fa pe o ngaki soliel tu la fon o le mete lel na le o vai tu ia Samoa mo le o ko popole ia ko nga me wa vele ang sala mo me o la fe me si ngai le o le so nga faia a o so ele nga me a cambio vale sa alo ka makai kai ol fa le era nga me e fasi kai karo ka makai ko ame ol fa le fa penale le olanga na tatu fiola mai na vai te ol melan na te fetu wa makwa ai solo mua mai I ko kongol palmengi malako kamara ia leo mai lungo me ia o leo mai lungo media sia public media sia le o mai ngai lungo I kala ko kamara ia ole elango inga le me vale a fai o ese se la to ai ngo ia yo la me lenga le ka sa o mai la sa olonga nephew olonga la sa ura ka inga le loka mai I mele o le si me leota o le leo lenga penga lenga so fa lava kolo le ainga le la tulos fainga ta tauna fa ilo le ngo leo lea ka sa malongaka tau ona ka funga moria tau fai morianga nona winga o ila le ainga le foi a ai sa foi na kale ta sira tanga tau le kong ele nga kuli ele nga terminate mai nga ruanga ele nga ele ese fale nga le mau mai ai ai te tu ngota por kala me fa ngolo mai foi ta tu malo doi apa ele le fai morianga le ma fesili la le fai me e la kula ia le fainga ko ki ama o le ka con pi o ka una sa ma le ngona ka lungo me a ia le wa mai por kala me fa la wi lo swafa mai le ngona le lunga au mai sa ili mai ngona ka do sola mai e au mo awareness e lo fu la le tu ava ai ele atu no kaka kongo le lenga ra kulos fa ingo so ngaru e fatasi ele o tangata fa ingo fi ainda ta ale mele le mai lungo ingo isi anga on pa mele so ita tu ngal fa ma sa loko kaka ai ma kupu e fu ne mau ma sa ronga ai ana tu sa o mai lunga ingo tangata e mai foi por Colombia le no foi kai pio le most American wanted waktu me lunga to tangata le mo mia ko inga kuno papen inga me ia eu nga fa pepe me ile ku ole wa kuli le ole ase fale a unga le mo kuli le lise mea enga le benefit ya mo au fai aisa ma au kule ele o benefit le se kuli la kamale fa fe nei la tulepa ai ta fail to nga mele fail to ino ai ta fail la faku se kala bolele o sai lele nga ngaru malako wa aka fe ngi se kala nga yo to nga mela le mo o le bebe siro fa mai lo sole ele sai lele ya bebe siro mal ka umailan ka kale ngal mal ako yo on mo wala ele fai ungol mele asa oi le la kama salufua ma ma fai kam kon wele ma salufua lo wele sia wali ale ma salmia ona e ma fai volan ka fai se kala fa ku a fai lan kala fa ku ora mo ko be si lo me ya ka ka fe a kai mai wa lang ol kala le fa ku inga ia a mai sa oi ka kala a fai ala wa ko kelen ka viewers wo ele fai mai o sai le ngal mara ko yo sai le ngal mara ko Ete lo oeri ke sila fia foi olho e pe wa kau tata no male acha le ngale le ngei lunga ngei ta ya o e po nei la na
o te ilo wai atu. O tu mai lunga le ato, o tu le pa. Mana mai teammates ma ta alfatasi. Kung ke ele kele son kami ko le au. Kaya kasi anong kausanga sa iya. But lau ko kung wa taulo na ingoa is a former manusamo pe. Okay no ba kulen no former ma sa ilele. O sia o fa former foi sia olha. Ele papel au natile na kelo o leva na tango fia mengi a o matulaitia. Leva man kang fia meia. O lemo ke ka alole kala vo. Ai. Ele o su fa ka usang o kelo ko kikiro. Le fa sanga pe kule. So le la ke wanda. Po le ar fiso ta inga le. Le ar fiso ta inga le. Ana ngai ngo fo inga Sila. Ngai no fo inga Sila. Yo. Ele lo po le sanga le langa I have no idea what does he do for living. I nga ya uto. Ai ka kaungo e so si le fiam so tulanga na pawanga si utala. Wanta lo ma fa pe ai sia le me o fai le la. Pe la fa mai fa le ska ka yekia. O pe al fale se fale al fale sai le po fete mele o filo ko wala la u man to le sanat. O ia me o upo la tu. E asal ai de asal salo. Ya lilia. Upu ala tu e asal faiva. Ai de asal salo. Ai pila lo tala no atua. A fa fonga mai fele uso. E man le tala le feto ai. Sa na piki mai na le awa anna. A anna na piki mai ai sa le reserve le first 5-8. Yoi. Jadi tasiaran tu sanga le to piki alo. Ke man lama le ai, ke man lama fo I mele yo fanga inga meia. Me sia le malusio le marijuana. Tala la ke wanda pe fa fenga faile la tanuanga le. Ko la so ta inga le pai. Ya, ole esa oilo lo so no. Yo, asale fiba le asal masalo. Tu te masal bia fu ia to inga fono fa pia. Ya, ai le tele la se fam talanga nei te ua ve mambe fu le ABC na se manatu. Ya, ai tato mata tu pia. Ya ula to ia te mata tu ya ula to ia nei fo ya matu ia il matu. Ban no foi ma sa mo ia nei. La fu se la tu fu I sila ia. Yo, ito inga me fa pia. Ya wai esa o ile sa no. Wa fa fu se ia al me foi le mana ia. Il tanta lenga po e mainga ka ia. Ia. Wa ma fai ia. O te lo la o te liu nei to fa po le ase se me na fu ina. A wolem failan fai se me ala ngale o vai mo. Wa ilunga le ne media me foi lan na le no te fa fitai ala vai tatu. Pokalame nei ma pokalame ia malmele o Facebook ma mena. O le se me li loi. Wa foi fu nga listanga te fai listanga. Ia wole li lo. O le agua o matua sa wa ilunga. Pe ola una autilo tu le tulanga le. Ia tato mata tu pe langa o te bai tu ia le tulanga na le na lua tu ia stama. Nei te o tasi se. Ia. Ia isa wala tala la usa no ngana. Ia. O ale fa yo le Sheraton Hotel nga fa ye felo inga. But ela nga tupul masalo so. Yang o tu le pele se tamai tangata wailoa la tunu. Ia. And all of a sudden file meeting malelila. It's a former manusamo jerido. I have no idea ni pula tu ranga lo fight 10 minutes. About na me na te si le feel li fo ya. Na te lo lia o si li na peno fa tu la samata alfatas. Yo o te mana malei na te lo li fo ya. Lela o te tam fai sa ili se vai pano.
o le so ta inga le le so ta inga le langa e whaingo fia na whamtala ia ela o te ala fo le uso langa io sa na whaia tūranga ia yeso maturaiti a whaila lo tala no atu toru sifu fasu tau sanga taboi a le to miti nei le la ke lo le o tau sanga whaina le li o on sifu ia whaila na whai mai ale me nawa i tau sanga o laiti a le to whailua i te mine ia te le ale sili o le ale me o tūrai i Para tua foi tu le pa le so fai nga le nalo leo ai mo mai ai ia le tali fo yo le ia ta no sa ola balanga e le to nga tia mena na tali yo le fon vitalai le na e to no li o ma tini fai nga wenga o le fale na hoi le na ilme o fale le lo ia le o le le o oi fo le nga fai al 10% le nga vesi sa mo fai malo on fale le ilna len fai mai le ilna esa on fale wa au kire ia le mau ko kongi ka yo inala le peisiel tala le nala le peisiel tala le tulepa o kama ia le ai esa ol tala na yo e asal fai va ele asal masal yo ia o inala le na mo to el tainelia male li le na fanga renga foi o ia foi le si main man ole mele o paloka ia le lila ia a termina la CEO le o pola e manager ia le foi malo ia lo so foi ngal na le na ai mo mai nga al fa le foi malo nga mo mai ia wa baila ile ko ngi o me ia le o ka ko kalngor kai mini so se me ala bala tupu mai mene yo pe ala tala len foi tu foi le ile itulanga yo o mo meu o tamaki e mo atu le aisa mena e alua pengar kai masinga lo kai ko mai ko ia e o ala kama yo finga vole le ngal paul me ia fakangu le ko e ko mai ko ia mai vole le ko puse le ulai kiel me ia tu langal na tu le pe baba ile tu e te lo li si mele ato to aila u ati ti lo ita penanga le wa o ruo ne va yaso au mai le ngo fa o ngai le ngali le wa le man tau nei lunga ngoa manu e mai ai o le man tau fai lo po la fo tu ranga tu la fono ta tu vai tu ranga fa samoa e fo fa fitau ia pe na wa mai lunga ia pe na la vea in tonu na ile i to lima su fale Ioe, lo ta ua mai, ua paule mele te fai lo mai, e fai a ongai korisi, maururunga. O lona winga o degree holders. Ia. Ua ele fai a ongai se korisi, fai a ongai TTC. Ia. Esa le ia. O lona winga o tanga rei ua tu le university level kankangi. Ia. A fai la le fai a onga. Tau te tilo i haile te leo le afianga lono winga e whai lava le aonga. Ma pusa e tonu i alana fo i... Lono winga e le whai ana le afia mta meki aonga e ula whaatasi ama le ori ia. Ia pe whai lainga whaakasi ama ma whai aonga. Ai te tau ana... O whea aonga i tātai. O whea aonga i e whai aonga. Tasi nga mea kam whai loa. O le tau mau atu i. O Rosella Pupuali. I tina ana e whape whaiaonga. Ok. Matau tūtam to amu auta. O tamai te whaiaonga na? Ia. O le tūlangal na lai sa ua i tonu o le si vaengal na o le whasalunga na e whape mai o le whaiaonga na. Ia mal whaiaonga lea laukama lea. Ia le le fasulon tau zanga. Fasao tau le papa. Fale ulauta.
Falu lauta. E sau ela ina matamatiti e whai ia viali. Mai pai mas. Ia. O se whai u le leili na whai o se whai u ia wa ina fo sau ele no foi ainda lo viali o te masani le o te lo le o te lo le fo ia nai tama ho ia masi fo maina o le li o satu pai tia viali. Ia. Ole wo le au na ma a onga mai au malaiti ia na wo sidi fo ia au ia le leo le profesa leo o satu ia okay ia le tele ma maftanga ale o te fo ia o te fo lo vai atu ia Anton Viali ia ngala e lola ia pesa tali o home pesa pe Wale sa wa le ngofo I vai moso malafua. Ia. O le afianga I o nei me o le tāua le me o mai lunga. Mai lunga langa e te tau foi lana a whape ma ai nu ma ainga mai kalesia. Whai la isi ngā luanga. A whape o le auare nga whape wa ngina I lunga le ama le ai. O le ua sa ili tonga fiti le atunu. O le osa ili ton fiti la tunu. O leia. Fiti le malo. Ele au ngala on whape le ai o a ua me o iai langa. O le mai isi vanga e tuni si vanga. Au mai lunga ma leo lea. O ina lava le iloa. Po waifala le ngor tangata len ke fongi ai. Le o sola. Tātou te le iloa iei pese tangata tau oloa lenga sola. Le ngalo malako le wa ngalo si wa ngalo o make note so le take note le mea wa e le tanta mai le ngor tanga tanga ia le pusa mole na ka vale le piki o ele ngor na o ie me o kai pifa na le lile langa o le na mai ai lunga lon to dua okay kala ko nga me fa pia o le ka kala la Wai le kau kala loa, ia, lo kala o ia. Wai tau nga malama I loa tangata ia. Afa pe ese o ele ngora tangata nana wa ayo fai me fu ngiskuskusinga. O ia tonu na yanga pusa moa yanga le whamomoli lea. Le nga kuli ele au ka vale le au mai. Le nga kua ia le au ta vale le ale al mingiska. Nga. Le tusu ia ele fapengi me mo kingo ana le kuskusi e tangata le o ye mo le suspicious lo wa mo sangi portanto le o mai lunga vai fale chan o vai fale chan nga mai lunga ele fapengi me o ka mo kingo ana le o kuskusi e tangata lunga na fai atu le lila le o le nga le lo ka tu samo Au kala no le nguku. Pe fa pe Sa ole le ia le sa no ngana. O le taimil nei. O te tau loa ona tūr tangata la tau e moia. Tau na tūr tangata ia moia. E tau la ona ieni nai. E tau la ona ieni nai fufuang foi le malo. E whai ni pokalam vole le e wha atau talai tangata nei i a tau umai. A oani tu unga o le awe iei. Ina ia awangi o la tu e whai al me lea, ma ia come clean, umalola ia lea. Wangal pau yo kana kau le makwa hola I kongol me lea. Pau fo ia tangata o teiloa. E makwa maua umai ako kelele iei. Pe a whapela I se tutu unga fo le malo matangata ia. A tau tala ia ole mele le la abatia oe come clean ele na ia ma. Pe o fufuanga na wai. E foi fufuanga wa pena I nei tunu tatu te ia. Le voi na ia stamba I o Sam la ko ia le informa. Ia tasil na me ai manu o le te manatu. Sorry. Le si foi pe al ka ko kinga foi le kuri fa. Nga fasili. Lul kaimi ako o fa makala e lavu.
ele sui kom singa le nei. Le au fai o le tupe o le whae vaenga mainga o tupe na maua i whea o e fia i al tupe New Zealand, fia al tupe Australia, fia al tupe Samoa, o tupe Fiji. Nei kupe o malenga maua o mai i le reilenga. Ai o mala, ala o koe whesile o koe mai. E fia la sa o whai ato al tupe na maua. Eo ke whai a kuari, eo ke whai kuari, lo ingo nge kaka, ele o whaalongo le mea. Ala ka usua ingi la ko whesili kauanga whai whesili. Ale makua i o le mala maso le yeisa. O mai foi i le o mai foi i le fiunga i le palmi. Ai foi si fasili foi a kamai ale le o mai i le. E foi ko la ko fisilinga. Ala kalima il palimia wa man kalima ye. Ale wala la ko kalima il palimia i le fasili ale kasi le nga pa wala me le foi il fasili. Ai le ma se ma fo tanta ia. Me la le te foi atu i tule. Le o kan i le au media ia Samoa. E o su enguruma me se enguruma me ia. Le ko ke kalango ai. Ai o fai fasili fa vale a fa pea. Io il me la o le banga fia se fulu mi ke ko ki ku la o fa makala me si. Sui konsinga ia le au fai o kupeng mo ai ko ala ku fasili pe fia las kupeng mo. Ke fai ku sile po ke le mala mai tanga. Pero o le si me pi ma la mal interview le sang fasili. Ele o foi fasili. O tanto o le mai tau atu fafo. O se me ala ba ia fai ala ko ia wa sa ko makamaka ila ko. Ai longa fo ko makamaka ko fa longo ila ko me ia i longo au ka ko. O le ma ko i o le au ia ka ko ba ia ko ila ko me la fa. Yo lo pe ngo fo fa peso. Ne va me la pulenga o sa fa ia ele sa fasili. Eu ngale mo wala o son ngi. Pas pessoa. Ya, ko fisidi e kupe, ya mo mga mali ko fisidi e ki wala fa pe ki pile so ko nge mo ni vai eso. Sorry. Ai tal no mai oi. Ana fa pe o sai lelele o interview. Ya. Nga, ele se kayan ko foi in fisidi. Awaro nga power me o ke ngi alo ko inga. E pai foi ar kala fa vale ar ko inga ya ba wala ele o ifa. Al me pito sili na fale tonu i me albanga le. Lota. Ia. Ka mai i le baenga le. No amata tu nei lo mta pu le nulo na tiu le vesi mai Donald Trump fa mo le mo se la via. Il o kesiano. Se ka o tu la fono le tatu nu. Ala se ka kaunga ko nga i tatu malo tu la fono le me to ka le sia fa tu le tu. Na so fina ngalo bang. Mana ia telele le mele la to e vangelu ngale. Mana tu o le termina fa il constitution. Ele ia se ma fau o nei o tatu tanta matu ala ngai le expose le mele o le Musalemi. Ia. Ele tele fo ele se fa la wilo ingon Musalemi na vai tengi. Ya no fo o le fatwa amata na tusia ta to constitution mamena. Ya. Tela tu la fono ia. Tu la fono na so ni to New Zealand. Ya mana tu ala o New Zealand ia e te tala al mele. Ya. De foto matu baba i el mele o tu putono New Zealand. Samoa la, ese la Samoa la ngai le culture Samoa. E na ole atu ala balai fa vai ai. Ai na tu ai te tonu si melna. Ona foi le i tele se ma fo o Samoa i ma o la langi tunga mele o i el temine. Le ala o i. Le ai la sa fa ingar ko su il tu la fono na. La ngai fa vai i le atu Samoa. Ele o fa vai a foi le fa pe e te tala le fa vai sa mo i so se tua ma so se tapo inga o le se singalana o le tua fa ke siano le tau te fa vai i sa mo
O le vatele no whalongo i le lotu le e whaana iuso fo i ana mātou ta alu whātasi ma le ae maute woa. Na alua whaiwhe au Mosalemi. Io Samoa. Ia li leo tani. Pile, esi. Tani ma lisi la li le au te ilo. Alola o kamanga alo e foi la lo le. E tu ela le ngiu vo le i la lo le. Le vai tafe le e foi la o kamanga le ianga kapua ingai. E koe alo e lunga a sasalo man ngiu lunga le ala le fa ku. Le ko kuri. Sau nga lo kamanga sau loko yo ile fa kasa. Ano eu ai na fine na sendi o i fiti e a ole le ngana vo le hindi ma le ngana na vo le taula talata nga i o i la Mosalemi ma to nga ngana ngala nga ola o nga fa pe vo la ile tulanga na ole a faule ia ba kola kamanga ele o fa nga lo Mosalemi mo mai ku pe a ko fo yang ile fa kasa. Sorry. Yang koe alua ave umalangan telel tu pervanga le na mo mai Mosalemi. Tam fangan na Mosalemi. E o tu Samoa ia tele la le tu pena batu le kalesia le lotu le Mosalemi na batu anga i o Samoa vanga le na faul me. Ia ai o lo foi tato. Kai pe al ko nga me vol. Nga le o kwala o mai me nga i ko nga lokunga. Ia e whalongo ko la pese merka ko loko voel pese ka iki la pa merka ko loko fiaf. Sure. Lole me foi le le o te au ge tata no. Nga tasile me le u tautangia e malo a mesira fionga le liparia. A foi o ngawa ia ko New Zealand. Yeah, that's our neighbor. Ko la tartatu. But le me no falongo fesilia le si fai news. Le io o elingo siri. Sfuru lima tau sanga taru, ia langa Mosalemi pe ko akolu e whakau sanga. O lona winga e lesi tapua inga. 15 years in Samoa. Sfuru lima tau sanga. O le mea langa o lema ko e o leilo, au ia foi mese i o i kako o kuskalan. Ia, lea la. Pe o mea tonu ai e tano o e vane mea ngi malanga i mea ia. E tele ia tausanga na u baba ia i tūlanga le il taunu o tulu ku Mosalemi o langa vo ia al mato vai bea le na no foi da uri. Leo te tala tua il tangata le na alua lo i foi la lole. Ila lole vaina e tafe i foi tua la tu fale ai pa ui foi le ngiunga ko i o le popo ko i ki ala vea. Ia sa rola kamala ku loko ave a ko alonga inga la ko loko i. Io na Paul me ola mo mai fa manuanga ile abo. Ia o lo foi la le faingole o tu la fondo al lotuni. E lo e to e sui foi le ma o le senda bloga ka kingi io. O me la na fa pena foi le ola e pole ia le il to tele le na o i lotu le. E fa lo ia le au wanga no ia. Se tu lo wa ia le au afkasi pa o to tele au le au fai. No ia le kalesia le. Ia mai sila e kalesia tu le polana. Ese mai le Mosalemi, right? Ia. Ia o le pahai. O le vana. Le vana sa mo pahai. Yo. O mo mo yoba. Yo. Pe yo e ka kia ia la o lokuanga e mo i pe o le tua tasi ese doctrines. Ese tatu o onga turang papena. Ai pe le tua tasi. O lotura i falongo tu i. Ku kia fai me o loksa kangi. E sa arkal. Sa e fa loksa kangi oi. Ingai im totua. Soli. Te tonu ai se taimi o na
Sai lili la ia le ia pe ana fa tu foi la foi fai wale na ia tonu vai mena aua boy o le vai mea le ma tu le nga mingo me yo o lo ku ngi fa ping yo sai na im to tu na ia le fale o le sa foi ia ko nga lo ku fa pe sacrifice o le toto o le manu o le ia wala o tua i tangata ia ai ka pungi lo wa makanga nga wa ko makama o le ese se afa silo marka ka pe ia o le la o le wa mai famta malo sira fionga le ni pare mia le wa la fo wa tu sa o ai o ile au fainga ruanga i kalesia ese o foi la soli kalesia cristiano le ka ko ko mai ko mai ya lo ko le fa lo ko mai samo se fai se for mele o la nga va yo la yel lo sa kangi le sa mo la ku ya la fa pen ole o fala vela vena il vai te milna tu le pa na fai fa le fa lilo na fai fa lilo ho le ia na ale na si vaenga le na ye ya matu ngo fo le o fai ka kala lenga ma koilo o kala kikia na matu mo te baba ai fo le awa ole mea lo winga le ta o le manga sa mon me leva na sa mo le tapu ingal na lo tu satan yo wala to ila se lo tu te mil nei tailo e po to e fai si mea a wale mai na ile mea le na fai sole wala to e ina le mea le na fai ina mo to tua o pinai na so Emo ia pa na so yo ol vai te mil na tu le pa o tata mo lunga tata na faia le simbea o lo foi mo me al tupi o le me al tupi pe e folinga mai o le mea na sau mai o i Amerika te le la so le ni na sau mai le to nga tapu inga le ai e pe la elite le me le Freemason fo le no fa longo ai le si vai temi pe elite fa penga le tapu inga le o tamatua nei o te alu ai kua loka mawafo, mo tai loa e lola ia lea. O i la le na mafua mai ei, le ki o fo i la kele le au mau mea nga, mo i le loku lea. O nga o lai e kele a kupelanga mau mai, kele i loa pena o lai o sao, e fai ai lunga o le mea vo lele, ia pia o le mea, na ala na o wa convince le o ri vo lele i tapua inga, e moni le tapua inga pele, but nga happen le me o Samoa, nai tu tonu i lunga i le mele i ko i kia whapsanga i manwhan mai. Ne me sa i le fale na whunga whalua sa i na sa whai i le kia toi ngā tapua inga na. I muko kua lea? I mto tua, i oi. Sorry. E na? Wala lo whalungo tu le whai news le lile o ai foi. Pena tala noa sa o ar tangata le tai o le kalesia. For 50 years, karunga i sa mo lotu. Ia. E tau la o lotu whapau, o lotu satani o lotu i. Sa ka uai vai kaimi ngā o le devil's eye. E voi le pei o le mata o te Apollo. Wa voi la pei anō whatia o ena o matua nei o tawa ai e le mena o Freemason le i le. Ai voi le nai. Ia sa pei la sa whapena le whainga o le. Mena e le ina alula o mawawha voi le o longinga i le na alua tuai le toi ngā selingi le ma mea ia le na latu ia na tele na i mea na no ta baba ai ei vai taimi ia tu le pai na ai mai sala tonu ia le foi lau toi tupu mai mea le tupu mai tonu i taulanga le talfa tai le o pia le o mo ai foi drugs ni mea na it's all about the money. Ata to whalongo foi la i el toina. Ele fa pe te fai atu to i el toina mea. A ka ko whalongo i el toina. O le koe ngā mentality la le atangata ia.
Le lau sa wa alto ina mga beya. Le mane le ai se kupe ya awal kau kala i mea nga. Awange o le kupe ai ama. Ia vai lai. Ia, ito ngamel na tule pa se le whangatai fo le lena na tau mawhai le tau mawhai ngā le tau tau mwhai ai mai se ala o te whawhetai me ngai ale ngā whai e tola utala e se lau whawhetai i e o lo whapena langolango ina pokalame nei au tau tala ui el tātou pokalame ona e matua tala noa alawa i me au i el tala noa i le se pa pupuni o me tala noa i a me se fo ia mo whanua ma pe alu tala noa i le se pa pupuni i o fo i pokalame i tau te iai i le ni pa pupuni o me tala noa ai o le mānei ana lango ka koule le amai e lunga me ia o samo e pe anta tala noa kwa ngua ngole ya le moe ai le se alu ko maka ila ko fisili yang fa Actually, ia ka fai umana ilum ka puleanga ilum la so fina ngalo le constitution la tu e ka kaunga ko liu le pare mengem ko vai sa konga le wa sa konga le mo me ro fa yat what tau o te tau ona toe fai le filfilinga ai toe ave se pili te tonu e toe pasia le e toe fai se pili pasia ile ava ese ole o sa o tonga le ai na ole kalesia e tali tonu ile atua kevisiano le tatu te tali tonu mai le vo e fa vai sa mo langa ole fa vai sa mo le kale ile tua le pola la bala ia le feuia inga foi le o le faingo tapu inga so ese ai afa pe la mole tasi le tua le kevisiano le tatu tonu le kuo isa akoma ya kopo ma aporam ya kuo isa lai fai le tua na ya le la se me la le fona se ibanga na ya Pero lo winga felo tala mane foi wale fala uma meta taro lotu tatu e kali tatu tunu ese uma ta tia la doctrine pawal me ka ke lo ole tua tasi le tapu ya o nada le pe tu sta ula ngona ia ola ko langi ka ka mo e ku fa kasi pa ame so la tu fina ngalo ile malu langa la wala fo me ye de malu fa lo langa ola ku me ko kingo le ia ole malu ya ile me fa ule sa loko le malo a fa ko kapungi e pe se feo le malo la e lo le le feo di pale mia malana fenga malo o le mta fa yo le fenga lunga tu o tu pela ye o le se ko kala au mai le la se ko lunga fa ye ma ko fa ko lo fa uma but the constitution o lo i lima au le malo kaula ile ta fa uma ile va nga le ta po kala me ka kidi o ku le simta kaula fa fon me le fionga le pa me to liu le to fa le va nga le ta tonta punir sa rotonga le iso se sa rotonga iso se to inga o lo to fa tu sam ole tala inga le alu ale lo tu musalim tatala no sa ola lo tu musalim e tu sale tu ala tapu ila tom tato o tala ingan na musalimi o tu tonu for la tus pa ia o la ia Yesu ke wise tonu la tus pa ia ai le tal tonu la na maliu Yesu ke wiso mota o le so engala ia fa kisiano e makwa e se ale ku ala o se ku ele ola ele se ku so ifu o ala ele ese tua al tatunga fo la wali ai alo ke fasioti tangata se tulo ai alo fasioti tangata ile ngo ala ele ilo pe ke sao lo le fa va pele ai ele mautino ole tele mo sa le mie ma tu te ngalu due wai mau ke ka alo soka fa kasi ka alo fo ele hockey ia male au mo sa le mie to tele le tele ola tu o waliliu anga fa kisiano ona ole wala tu malam ni
Elisa la tua ingo ala, Elisa ku ingo ya ala. Ngana paula me, ole ku kirisiango le ia taimin nei. Peila ole mena i tau na mamlama i tatu tangata. Ni te u whaseina se siwa pe. Sale, ele ai o kasiale a kua male kua le ai. Ole ingola tua ala. Ai, they have different alas. Wale le latu kapua i le povi kapua i a. Le i to ngā tapo inga i sesena. Ai tasel latu tala o latu tusata tua le i sesel na mea. E matua ese atua tātou tonu e, o le atua tātou, o le atua whakewsiano, o le atua Israel. Tā pua i Israel. O le atua le uri ia le aila. Ia mala maila, ia awane o tātou whaseina, le tala le uri ia le amai. Ia o tūlanga pai, tau whamamla maila. Le o tā seo lau atua le i le na tātou pa ele tamtau le. O le whape mai pai urupo o matitie. Tula e pa, o whaasao taula papa e whaia o ngai sa Nganga College, Diploma Bachelor Degree Holder. O lona to o lua o whausau taula papa e whaia o ngai Whaleata College, Diploma Bachelor and a Master Degree Holder. Ia si whautala ia? Ia. Whautala ia. Master Degree tangata sori. Iau degree la ia le kak whakot. Le mati kuia ka kamare le amo e sabe ava e ma kwa fasifali. Kamaro sole wa umale le sole aso malo lo ele so e asi mission ko lo i Australia li. Australia ele lo po vela la fir ko inga. Sole. Whatu ele umai le mele o le kau whaaleanga, ele umai le mele o le pepelo tau whaasisi. O mkoi o wofo ile tangata me whaina moe le po, ia na pepelo man tau whaasisi e whai. O te afo, o le make malama le imastama sabe. So le ale whainga mai po sabe, ale nga whai mai. O iso. O te wawa e tufo. O makua ai kala o kamo sabe. Koe ka wha makala fusu o kamaro, Sorry, koe ka wha makala i le wantu o ko inga le. O waku e kao e poe nga mai le makua interview le lei mai ai lunga, makua whai le, ka usa o ala le sa o koe mingi ka haka. So le makua whale kongol ka kaso le mga biasa. Ke whako ke ofo le mawhai o ngā moe o le kaka le poso. Awa fia engi kau sanga li kau ngasu le whalo ia lau kam. So le, ele ia ko le whalo ia ngā wheo lai le sue ngā poe le i entrance o le whalo ia. Ngeda. O mantua e arisiro makua ngā makung. Alu lo makua averang kamai dao. Laku ngela lo makua laku wa ai. Sau lo makua fa makala lo ko ke lo oi. Nga ka kamai piko poko ia vasenga ato male a nga ato. Fa ku ko inga. Fa ngai do. Yo fora ko mikio o i fenga lo matua. Piko i poko ala kamai dao. Si le kolpe venga va con le feng shui me le ai ka le feng shui ka mi uma ke la ko piki marka kam nga o ia la kan ngo mat pisko wa fu ai lunga lo maku le yor ngang wa venga la kam la kala ngo ele le aunga na mawhai aunga mastama foi leo o len fatu paitu aula alternative school se tuinga aunga wele le au mai ka maki o makua i le anga whai ala wai mengi o high school college so le titilo o tali wele le peo lai o stemina o laua valu iwa Eo ole math se whai ala o kamanga. Ele ilo a koe ngā kamiki ale au mai au kamiki ale au mai male college.
Ora ngau ngai ko nga ka maki fape. E kele ala ngai ka maki ma olivo. Ora ngau ngai ko nga ka maki fape. Makua le o nya o nga boile ngale o kwa fa le nga me solo al menga ale ka mai. O le sia so ngai mafa au fa longo ku ngai ile vasenga skamo fatu pot. Sole. Pakia pakam. Kela ku o ku le ale sila kikinga boile le ai un nga fola. La ka skamo o punga lungo kesi akiki. Kero. O whainga nga whai koe ngā kamakila i ki wapenga. Whai o lele ai wale, a koe sei tu lou lawa lea tunu. O ke whakoe mai mau e markai mea maa ua lea o aoi. So lea koe ngā mele le mo. Ia. E maali a me o tatal noi. Pera lisi au kamanga i orkorisi. O al whai ungal kausanga e sa malipoki, whai marikala lipoki ale whai a onga. Whaftai kele lava mol nei tausanga. Liana e a onga le tatu a onga. Ai malia lo fina ngalo. O le o toi moso o wano wa e vai tele. Kusa whamangyanga ngal ko inga nga maua mai o ile. O makua e vai ya. Ia o whamaria ko ile ko e moso o wango i ka ko a onga. Actually. Kaya lo whai uso nga la ko inga so le. Ala ko inga so le. Kakamuali ang fangaw may loa o ngayon umalkin ngila o nga. Sawal kalali siya ka mga failong o. O saway sa mo mo eri ole ken mo ya. Ele fay ngalwen nga ka. Really okay. Nga kamay isa o kalan fa ya nga huli ka kiki yan fa men fa ya nga la kam fa ya again by my Faftai, please do your own work by men fa nga la ka copy this so fa nga ingilisi boy kambo kwa wele la ko wa ku kon ko ambai ya ise bai wele so what are you doing at the moment? At the moment. It was we are quiet for you, poor Makwali Malman. Yes, I went for you. I went for you. Kamu fia kamu mereka ke entertaining no ia faku fia pone le failanga o ia pon me ia va graduate ia ta kamba ke lo kom fu ke la ko kusal timing o leo wa lef kwa amaka leila pa fa penga lo om fainga entai ko kongole ai wala am fainga entai kongo vole ia man kamaki eu faile pikina vole le tuo one la le nga makofa ai wala ya manga makinga wa entai ro ko inga ku pero kusala le wa maka ola halu koko okay lo pe a faifu wale wilje e o malo ai le lo mas client mo ko nga menga o makua ke ja le o ira le so ia stui malankala fu le ofisi de ku ikanga ka dale me o si o welo o tali ku pe ve merkala ko inga pa nga ka apply ole mau accountant so le se lau a fika nga ko ko le ko le me pa buano ka kusa ole alo fai ole ongo makua nga lengu ye ko nga al mesawa ya e mana ya lale e mata vuele ka ngang ka ko pa ya im tau pui le maliu le tu au nanga ole o toi au mai isi tangata ia mo meu o clips so ia so ia le la o pe o toi au mai tangata na ia clips na pila o toi ai mana ia na pa ia fo le i tangata tai tasina in ba vai
Se yo mai la timil ni le wa fu u fatatali le tulanga le po ai pe e a faina ia le palmia mal to lima le wa le o mal temine yo le ele imbo wale un ngol fam sinongan na ele taimo ikin ka pe yo o ikin ka len tau nu yel tau mana tuan an tau nu yel tau po sem ya mai sila leo si dia ia le na imbo vai leila le angko sem leng fa pel na lu i o tuila oi na foi la le na fa maungia ai le number plate mana tua foi oi na le fa ma nan ta toi pa ia i nei mena fa maungia number plate nga fa maungia male suafa le ngoa le MP man tuan na ta umai na ile vai mena le foi na interview ai ia ikin leng fai mai sawa ikin o masal mias tangata mai o palmeni ya sawai i ya longo fa mawai igin saw longo amata lo inasu suenga ina walu sa milungol tauta ya pela o longo la lena amata ilum suenga ya loka sem ona wa ya au mai ilungo le ialam tau pule le public media Facebook ia ma il tauta ya saulo malengo o sauelo nga wa involve lo limong saulo lengo limong ina anga saulo limong ai kalangolo puro kuma mal sui foi le radio Samoa le ngai Samoa stability foi le o kale ko ba ai il tamiting aso staman vai ya no ia puro kum vai fai mai sawa i vai que mi nga le ma que fel ele po calamelo puro que sa que mi nga le que po calamelo puro fai mai sawa i vai o le ia que ule ngol MP ai le ma fai no o tua i lunga i le il po calamelo se la carmo bili ma ya un ka kalonga le a fai la ia se si me tua to mena e ka vola nga koso le ila puro awa ola ko umaya le mala malam le am kangol me inshallah e ka vola nga koso ku le ila malia le kalango mar ka magiki ma va wa fiu le ila puro ko fai ma ya u ma ya pe so ka yo le alwa o e fai lom ka faian kau pon nga wa so kai mai e le for kasir ka ilo le ko mo ka oi o ia onga si sele le fam talangar me vai nga mai nga sui ro nga wa sau lo fam kalanga voi le wa ko ia ba ele alenga ngai e laulian malito o le fesili la le ke fesili ya u o le ale me wa involve vai fu ku ile e pa ile me le ai ma se meta si na ta u fu ia sai lele ale o so ia ko inga o so lo fai mai wa ka nga lo ka sem lang ni ke wa pa il pur fanga alaudi le la uta o mai nei le wali ia fai mai e pepelo le menga ele fai sta a vai la ko a mai ngole video le ko a mai lu o talanga to inan fai o la ula le fesili le te fesili ai o le ale me o in bubble to ina nga ka ulo le ngol la ule mai to punga mai lo ko inga sa lo ke mangko punga mai lo ko inga saulo ama kalonga saulo ngai po kala mele un ngali vo ele ku po ale mai oi skadi makalonga sau enga ko inga ma fam kala mai la ia me ia o lauri le nga ma o le nga ke nga me ia ka nga loka okay falo ina le uta ia okay falo ina le leila u kala ko involve atu le case le o mentioning o lauri
inga ua ka uri ngol lauri yoso mai do man ko inga kung cha do man ko ia pe ona i mela na le o toe va toe fa o mai ta la ole o tau sanga atol nei pe se tau sanga na piko silinga be vesi ele me il mele ai tawan toe fa te pole malo le tunu ile fa sa ngol bele na sa woia e la o involve uma ya mata tuni ia ma o telefone ta wa makanga nga abe kongole o farfam sing ona o mela vale o tulanga la vale tasial mele le to foi abe boy ta tan so fina ngalo uso mele au ta lia se fai unga wa pe tasile nga au penga le e ka lo mai e stream le ba o pe o i le la ko ke fa fe ai le ku fa pe o i le fa ta di ai fai unga fa msinonga la so fina ngalo banga tu le pa a fai le ami o tonu le fa msinonga e ai ma se me ta si o meni vai mta u pito sile ngonga le la ori ia le ori ia abe mo ia le ia ngol ka kale le mp on menna tau na on fatau peis le tala la uli lungo o kala ia fe ve ilunga i ele o peis kala la uli ise tua inga na batu yang ia o le fale leo le ai ma fuka fa ia ko inga le ori ia onga ole wa vesil me mele malesi me la tam fa so se me e ave ia laulen mali to ave loka ai ave se mai male mal palmeni ole me atol na le tam fa ta nei ai aula to ia a fa la me tono le ale fam sinonga e solo fuort e keislia ai afa pe o le fam sinonga to nga mele e go through e moria ia la uli mal to lima le e o la ke sinunga to le simia ai e la le meta tu fatali fai lo ele tu fai un na o va ngale manaya pe o nem ta pu nga ia le o ta pa e fa tau fai eta ko kala me mata nanga na pe o i le fa tali le tu ya februari Puari la wai le fai unga. La so sila i le sa ilingo ska ko komisina. Toi fia tangata i toi temine. Sa ilia komisina. Ya mantu peto lima ya le na to lima ya le uli yang ya wa lento apply le li iken kayo. Apo ye iken ka. Pira wa isena. Ya utele ulo ya pionia ta ulamba matematenga ta por karame le aso sila e ia officially te officially le acting commissioner terminate te mataulia foi temi foi o fratui tele foi o le ngasu na sautua i le temi au iai le uso le fratui so ia e au foi e tatu ai o te loa po le asa o sila ia i se komisina o leo mo temini. Ia au tu le pai tātou te baba ai fo i le tūlanga na laion na on act whapenga ia le sui komisina le nei a o iai o le. O le mea o whatonunga e sau mai ia longo. Longo. Por mea whatanunga e sau mai lunga i o i le mingi ska le ngai ai. Awa fo i la e ui o le fas le mingi ska le ngai ai. Ia mangko le alwa kwa i vanga a ko le. Ia peila ina na o sa o le talalan foi mai e foi le ia toteli. Fa pe mai toteli. So le e se voi me nga kukupu o i le. Il te milan nel tatu vai. Wa se foi la nga inga le talo sia. Ai le nga se mea inga ia fa no fu file mu wa le atu no te min nei. But I think ia mem fai on fai e. Ta fa pe mo wa ifo. E o ifo te mi. Ai fa pe piki ia fam sanga e avem komsina. Ia matua o e tau manatua le ota le te mina fili long.
Ele tifilia na mai ale manatu e o le piano and the hand te lava ele minsta. Ia. Na manino a na sau no ale minsta le se mela ave ai i to finga i tangata mai fafo ma tangata le ai ta pa na wa tatu u ata mai ma ua. Yeah. So it was all planned. Yeah. Al melana le na fatula tala vo le istamala le te minne le et. I think la tu pe ya la wale manatu ye ba tu ye sa manu se o tatu va ai po le altu nga tu langa ye wa ole e mafai o na fa malolo ile fa pe o vo ole o minister ia le le sumele lau le malito o la vuela ya te ia tu fa male utanga na te lo le ile to nga me fai kunga tata le ta fa perna e tu lai mai ia wa ia o tata lava pito sili ona o fito i tonu malmele o tamale o efu o li o le fata malama ia alorna ia o le sunga ia vui te le lo ye pe baba ai vo le tulanga wa faisi le ona le to leo ia vui po le alto nga me fili ia me fa pe al panel mal minister pe ola una utilo ye paunga o ka fu ele kau ia la ngolo stama le o te fa longo to fa pe e musi la mana o nga ia alwe faile mele o le detective ia ia asi tatu tertaria ia manatu o lam ta muli ia nan ta pa ia ia sau ai ile tulanga o te fono o fono fa vai le o va o ma le o mauti no mai na to rua lava sui rei ta pipi le o fa lo mai na o vai mo fa sta fa lua e foi lawa mai no fa no foi o mai foi te e foi le o limoni na po malang foi la to foi voice foi la to opinion le la tu tele tariina ia le tulanga fo le la tu mafau e once ke manu malo mai o fai pulo le tu malo le sisi metu fa la vei me uma le tu malo e uma ia te ngomena e tai e le o li lifa le la tu tau fili mo le ese ia fing fa vai lo ia ese ia te yala le o ta pena ia le fono fa vai ile le fala wo amit fam sinonga le wo faila le wo file la to complain ia nga ile malo ile le sao malele la so opinion ile tulanga o le fesili mo e to no fesili malo le tunu o kere popole au ia le mongi man kamai manai ile pole langa so se mea la te tamfaya lifa me ya la ko ia ai o tatou e fai al fai unga awa a fa pe tele tatou e avatu ia le famtalanga ngai o ile malo o ina foi e mamna mai foi ia ala e alwa ilunga o me fai al malo o le fesile le olia o ia ongar kula fongo e rana ia fongo fa vai ia o inga foi na fai el malo le tula i mai ni anga fa pe foi e o mai la ko malo ile paloka e a mai foi la tu la fono io la tu fon fa vai ile mele no mai mala ko le kola male ai ngo isi me ele ai na foi la el fast ele ai na el fast ia tu la fono al bangale la foi la tu ona le anga batau le la tu ona al mele e fai ala ele se tu la fono e kau pasi e kongole i ko kongo i o ile palmeni langa fo langa ba kaule le a mai tonu le na lai ona malo o me foi la na le la fatino la tu o tu la fono foi la o tu la fono no foi el ba ngale la tu ale tu la fono le ai a ele a palai ai la ele mele utupu mai
O I tau te loi. Le malepe tonu i o ile HRPP. Whele mea ua mai le siko o lua. O mai apalai. Ai o le siko wha ia le apalai le involve le kusi le. Ai o mai le ko walu kusi a mai i le langolango ingal mele. Kike. O ka koa waila ia ile. O ka koa waila ia ile tolu o waenga le tonu te milni. Ia le o sa o le ia mele o ave ele mingiska mai mal palmia. I tolu ale na apalai. Le o ta o tu ele o le ia. Anga ko apalai. Fango e fili foi o ko. Ana o ko fifa ka ke. O le se ori ia mo fango fo le lo pe luma pe ko. Ana mo fo le o la le ori ia le ori o li mongi le fa me o i ko case. Amalo mai lai o yang rider ko ile makamai. There is no case ya la to ia. Okay, o fo ile fam sinonga. Ai la ko kalia inga ia ko inga me fa pe. O le mele o tu mlatu. O le fa fitauli. O le ngai alango o le mele case i o le court case e il fa fitauli. O le fa fitauli o le mele. Ona o le tofia la to. A oi o ngale le avu, le anga batau. Yo te ngā mela na iau la tō ia, o fesili na e fesili i la uri ia. O le ala tō ngā mele la tō e mōria i le fast. La tō ngā mele la o e mōria il malo le ue te mini. Pei o le la tō mawhawhongare iai o la tō o whaipule. Le pegua mai o li moni fisiringia me o nga vaang foroa mai o ia sa universite lua tonu fai longa. Compare la i seri nga la ka moe. Pa te tonu le o to nga vaang na really o pena fa maoni de finger proketi a misi o ia re sa fa i te bai. Ia pe o tulang fa pena e fa mane lo finalo. Mane lo la mona ta pula se mga isi me te no de ta pula vale ele mga omiengi tikwi fono e fawai ele mga omiengi tikwi e mana omiel tanga ta yer common sense na te fa tontonu ai me ia de tanga ta yer to fa male utanga e mafai ona ia fa tontonu me ia wa ele fa pe fa yang nga ia le il fa un ome ola il committee tanga fo le tono committee Elin tamai tangata fo o la fo o una o ina me fa pe. Me la na fa toi. O nei me uma tamu fai i pa un malo. Tamu fai e fai se me ina ia aba i se malo ma me ia. Le fo e o ai o ile. But you know, tu lepa the time is limit. Wa limit la ko kaimi. Wa pu fa pe. Le wa alu wa me. Le au ka koa vai koai la makai fuanga nga mo until the time e makwa face to the wall o le mfain ko mingo ma tu le sa watu le pa fe me ia po ia la o ke fongo le pa le a me tu ina no tinga la na fa rongo tu le ai le la vele le lisida ya pio le taulangi tu ina o ia te telefone em failo la malo no fai el fai uma em fairola el malo fai wa na wa i tuila i tono tula fondo le al malo ta yala al malo yo el em faila i ngo sa overrule le mele fai tuile i el malo ona la to yo ngale le anga batau leota tu apu el fam sinonga tula fondo le ngari mai taftafa fa lili le wa ya le mer contempt of court no ole apia witness la so finangalo ia similar le case le mer case to matanora ai le la case le ele apia lava mo mau ia le case peitai o mori mau nora lento se i me to tono fa famsino wala nga tau na to open case le ya fa pe le tu apu fa ia vanga
O te matua o le malama po fesa o le kula fungo. Ai, e te tau ana to e open le tu i le case lea. So se case ai fai tono o meni. E te tau ana compare le mele i le case le la fai. Ma le mena tupu mua. E fa penale, e compare and comparison ni le mea. Foi le mai le la fa pela o emolia u i le mele o le drugs. Ona faila ia le o le compare la ele judge. Po le ale le to inga mea la ave la fai la tu oia u fal pui. O le ale umi. E compare la ile si case le ngai lumba ko. Po le ale ko inga pe kukusa pe SS. Yo na fa fu le pena. Ya o la tu nga mele. Anga fa pea la anga fai se case o mea nga ai koe su e mai mo le mau ia nora mai fu. O ka wai la anga fai se case. Ai la nga o lea ele isa mea. O la mea la mo li ko rua lea ele ai ma se mea fa pena tupu momo. O fea la le la fa mai e le manatu le e kaunga mo lia o contempt of court. E pau le mea na iei langa fa pea aina signi affidavits. I mea na tasi. Ai o la signatures nga o le faitawina. Pea. Ia, e te tau fo la anto a mai la le case le a nora ma. E koe open case ma. E tau fo la na fa pea. Walanga e tau anga ise me compare ma e compare i mea. E tau ana ise me compare i mea. E le mfai ona alu se case o le fa pea. E le ise me na tupu mua. Le la na leo te fai atu e fo le au fai degree. Na vola fai degree e peisa la ko kuskusinga alis kan kalanga i lumba ku yo. Ale la unga al Samoa. Ele e fau wala la unga i lunga le mena le te mafu fau mai ba ye. Le se senga la na mea tulepa. E siri aku le pokor ka le Samoa le to fa ma le utanga. I lo la fai kikeri langa o mea nga kusi alis kanka. E sau fa pasianga ang suenga mang be. O ke le fai ako fa pe ka fa langa le fa kikeri o fo e kikeri. Lo ma fo fa le e tulepa. E le ma fai o ngo sau fa kusa la kikeri il ko ingalia. Sau sa o lava i longa ma fo fa. Ma le mea lai ku ngolonga loko langa la unga. E lo e tulepa e sele fia o fai a ongai. Pea matu tatal noa nei fole le ai o famtala i toi ina ia tatu. Tele o toi ina le iloa kusi le ngua. Ai au kangola translate la ia la unga koe ingai. Ma kua i tip la vola unga koe ingai. Mela na le fai atu. Awal fakuskusa ia ka ko poko i kimi because o mea langa right te lesi el professor i o lumai o. Le ke kango reference ai au mea. Ale pa wala na me fai mulmulia. O le fai e o se nunca mai opinion fo le lungol melia. E fa kusa nga ile reference le. O ma o isi ka ngaka ye. Ma fa nga mo isi ngaka. La tala na le fai ma nail na. Se imala malam mai le fai ki li le o ku fai le mele o le fa kusa la ko. Ina tangata le Samoa. Ala e sili mamao le malam mo tangata ilo la tu ka baba e ko inga ye ke kupe e kale si yesu le ai e o lima senge le kai nga ngalilo e mau au ma kamanga ala la kaming papa ka farong ku oso le ki kelia ma aver ku pelo o vai la e se sengal ana ona auto e fa pena tu le pa o la una ma ai te lo o fai te le ta que foi oficial que lo la tu bien por teu sanfo la o te le ta te no umilita te mi fai ro fat ni fa ina lo te mi ma ni ta ma tu ele ma no sem ta e fitano ia ma e fa mai ia ta tu ne fa ele to ese mta utele o te fiatal no ye Paule mea o te matua i momoli atu la uwhaftai tele la wale malu le tunu. Ta paanga masanye e o na whaile tātou
tata noanga ia sosoani mai fo ini meo whapeo na ta na umia fo sosoani tele fo ia na mo mainga information fo I nei vaengal na ia moli tu whaftai tele a whaftai fo I lau sunga tu lepa whaftai leon sa ta ton wale whaingo feel ni tau sanga tele io lunga la lo tele le ma ngao mal matui tele voi lau tau ai ma ia ai o te tel tonu a o le tangata I o le tua, to alo na ia whina ngano. Pena le baba ai atu fo. Whaftai lava le onsai. Lava le tō whāma le utanga fo I lau sunga. E whape fo ia le tina le ainga. Whape le whanau. Tele fo in whamtalanga o iei le mafau fau. Ia ai. E wa ai a lava na lava e toa lava le tai na I le tina ma le whanau. Mo le tuela whaftai tele lava e na fo I tu o le tatu ainga ina. Ia, wape foi le lau tele o Samoa lo whapeo na whafunga mai. Pule me tu mua I tu au mala taua. Ainga le tai malwa o fonti sua malwai whanua. Sa ole msale o mua. Tama maulato ainga foi maulato tama. Wha malo la pua. Wha malo foi le to wha mau. Eao e uia na tatou lutia I puawa istein. Ia, e tatou te makua I whangalele. Peo la leo. Papea tule leo la whamtalanga. Tapa anga masani ai ia e awa na e tau mawhaia se tala e tau atu I suafa. Ia ai ona to tele tatou. Ia I nai o uso I lalo I ia o to fine foi nai to whafinge ia whaingaruenga I lalo I ia ola ua mai umai lunga pokalame I lalo I back and say. Nau mai fo ia whaftai mai fo ia I sosoani oile I le oso na watu iai ia e uia na lai titi ia a lai tau ane ai ia o e oso fo ia Juliano Price ia masi vaengal na I oi Otara e vo e maua tala ua matua fia level to tele na ina e Mile Hooch ia malanga vaenga I na Otara ia na lava e mai lava le alofa mai a joe mal pokalame tulepa ia te foi to tele lavo nei wo mai masani o lofa pena pai fingal malie ele mfai to lau umo to suafa ia na el pauna se vai ngai foi ona o ta o tu temil nei lepa ia manu ia tele le alo atu Samoa ile to san fo te tonu foi ia ole a fai le mu tatu faiba tau sang fofo ia ole a tatu o tu se tau sanga ele ai se ilo se si ai na ole tu ala na te silafia ia le na fu tau sanga mona ia fa fitauli ia mona ia fo challenges ngal na a tele lava le challenge ia ole mautu fo na mawa au foi ni tatu le fia o na tele mo meu o lui tau yo tatu olanga o lui tau e pe fa malusia e fo tatu olanga ia fa pena foi la le tatu avo malo lau o fionga le palmia ia fa pe foi capineta ai mai se ia le lo o le palmene lau sunga tuilepa sailele maliele ngoi ia ai foi le muo foiva o tatou malavo Samoa ia foi alo fo I le malu le tunu ai mai se ia le sunga ile lauli el malietoa malila na lo tu fo ia el to tele ia va pe fo ia fontoe ia e sosoani e fo il toina ia va pe fo ia le uso ia limon ia le alo pule ia foi le mu to foiva se o mai e fai malo ia ta to ai mai tono al malo mena le mo se lingo al malo a fai o to Samoa le fi mana ia mo se malo lema manga tonu anga I le fin ngalo le tua ia mai le fai fa le so ia tu te fa pena I ma o le vel to fei timer to le fia I le fionga I le li palmia ma me o la ve uma ko ma ko ngi ole o tangata Samoa ia pe ola una pe so atu ia mo fo ile le anga le o le tua I se matu ainga le usa le ma me I la tu
le fai la tu tai au ia le matu lotu foi le whātau sanga. Ia, pena vui sio ainga i nai vai fai i vai, ia, le au sa leota, ia, pena foi ia matua umala volo whapen whafunga mai, sio to fine ia mauna tu pictures i o i Samoa, ia, ma sio na ali i fo i le fionga i le sa o whamatu whamanatu, ia, ia ngā leile tua, pe foi al to ina malolo pensiona o vaingalo moa, ia malfatua fo ia petimara moa, ia, ia ngā leile tua i tatu ainga umalapa, anga le foi le tua i lau sunga tu lepa va pe foi le ainga, ia, o sea o toi so atu na alofangia le tua tatu malo Samoa, ia, ia ngā leile tua soifua. Kai, tai leota, manatu o leo e tanoa e tapniaro ia tapu kalamanito sanga. Toi maua ua sutai au ma le siaso ai faia le fainga. Ia mfai toi fo ila ufo I faftai le atunua ai mesi lava ta paanga ma wo lungo ta pokalame. Ia faftai o leo e tanoa e failu atu danga fia mananga faftai ia ta wo ma paanga. Ia ai sawia ina faftai molo sau le nei aso ta toi feilua I ile tau sang fo. Ia finangalo le tua te yelo so fu ma wola. Alo fatele ai. Ia Whaftai tu fo isi o tōlua, ia Geneva le mamea, Hooch le mamea, ia, pe fo ia, lau kama lenga mako aku ngi whailanga, langa leoka, ia leo tu Giovanni. Okay. Ia, whaftai atu ai fo, ia, walelei, tulepa. So fo I makito, ia. Ia. Natu sa mo na ua fai wina ia le mapo kalame muli mo neto sanga. Wa'u ma le fionga ia leota. Ia leo le mapo wa ia tai au ma le po ia ma le solulu. Noi dera ua maua me fa mai la po le solulu. O te alu ma po kalame wa le te alu o le afo missa ale Karsia Katoliko. Waru se emite ai a Bishop Mosese te watu ai whaman mole tatou malava I LA maua le ava noe te sawa I emite a Bishop Mosese ia por te tai o le Kalisia Katoliko ia a maua le ava noa o lewa I nei Amerika yo e nā lai wha umai ai wa fiafi ia soroli I o le midnight ia e whai ai le loto le vai luanga ia ma whato whālo ia tueloa I le aso so la solula ia o te mulina fato famu fapitoa tuai ia tato wom paanga ale si fonga o tai fo I le mo le neto sanga I lauto fo sao maluto langolango ina ia o le tua fai pea lau si fonga o tai fo ala ilan por kala masani o le lupe fa lele au manatu le temile nei ia o le aseu fo I lo va yuta ia fa mani tele toenga o toe o tau sanga I te tai o tatu malo, te tai o Ekalesia, te tai o nuu mafioanga, te tai o ainga te tasi. Ia ele ngata I Samoa, o New Zealand, o Australia, o Europa, o le tu sa e tu tonu, o tu pai, o fea lava me o lo ta ape I ai ta ngata o tatu o tunu. Whamani atu le tau sangfo. Ai mo temine, tatu tue wheloa I le aso tai au, manas tue luana I aso I tue, tatu whamavailo le I le fatu I le tausanga o le ngalo matu. E mo temine, o la tau hon masani tu le epa whaftaili o sua o te fatu.